le tu las furulua tau tua pa wa le radio Samoa su lima I vatoro a mo to va ponga maro ta to no to wina to tanto tala e pen pa ponga e le so e le tau to mai au tanga mai tipi au tanga mai o ni ngalo o wina to muli pe antane to la fitu le fiafi o le so sa venga tala tau e wala mo por clame pa solo Vera pa mawina o lo tu mansur balu maulungo lo iai na vera pa mawina I au kilani o le sabili ang mai sau te sifo lo awa sulfo la lona malu le po he atu lona maula lo sifuru ma le lua o le vainga mo antai au I le astofi le va me atu e pa uti munga au o fo isuluiva le mapanpana I le asotofi e a lona malu le piapi sifuru ma le lua pa solatu le asparaile pe mai lele tau suluiva le mapanpana o lo iai le asparaile mo lona malu I le piapi sifuru ma tasi Winga wa nāre tau eri mai lea sto nai, mā tango whiere tau, ia me tu mau po lea waoa, nisi vahenga o ki lani, lua spurun mau lunga lea sto nai, marona mānu lea whiape spurun ma lua. O le vaina ngā tei whale mo lātou tā pena ia uasei a mai moana. Eo e, anō koe mau po lea uo ngā tonu mai aso. Mama ia tu ngā tei whale tonu tau lea so, pena po ia tai au e o lamba lea sparaile ma lea sto nai, mā rei tau lea sa, ia ke le whangoka na sa e o umoi tāpo inga na sa, o le nā, le lamar tā pena mea o e se fia apelo whahola mānaia, telefoni fia aveai, mātango fie, pautuanga le water safety ni sila, maritime ni sila, mtanga wenga le ICC, o le taisua i au kilani 5 minute I le tasi, I le vaveana le lana sua le tai I au kilani, to e sua le o le tai le apa o le tasi I le aori o le aso, so 5 minute le whāna wa mea le lanso o le tai o neanga, to e sua le o le tai I le sul 5 minute te ele whā I le apiapi o le aso, sul 5 minute te ai le tolu wa mea le lanso o le tai I manukau hiet, to e sua le o le tai sul minute le whāna apiapi o le aso, ma le tai sua I Morawai 5 minute te ele tolu le wa mea le lan, sua le tai I Morawai, to e sua leo tai le lospuru minute le fa I le apiapi o le so. Patara pasi o tātou tono o I Samoa. Lospuru minute te su lo I Samoa. Ia pena po I mātou. Ia o lo mānei ane tau ia mātou teimi nei. O whoroman patalo patu I mātou o malawa o au mau ia tono e mamao. Vei masui o le Radio Samoa e whapelo I atu. Lau e eren soi fua e ai mātou wola e ahea mā lor wholau pe loa I pea I tarasanga. Lai ba vea tolo pa upea ti munga a wawa fo lea tunu. Mana tua e lau titano. Luas puro viva le maa panpana o lo iai Samoa. Ia malona manu le fiapi e lua su lima. Vai ngai apno pa antoa lava o lo o. Ma naia le manu o le tau. E leise timo pa u suru lai le o manu si apno. Antoa lava pa soro mai kai koe, kai taia, kai waka. Wale imangi maa moe o ko ia inga. Ia e o mai si vadeo. Pa I mai aupani, ia umakoa maa ngaia, lai po e flow le male traffic mai up north. O se venga ringa wai kanto, roto rua matau porta naki mano tu. Ia lo maa neia lama tau, pa manu, e leise timo pa o. Se vai ngore nā, pay plenty, ken country, kids born, marks vela mua Wellingtone, ia lo va mai ato lo awa pa uti munga, e Wellingtone, pa mea mili pa mo, tai tō wale sawa ringa runga le munga, o whako o pia kusape kimu, ia wapo ia sama bani yari kimu. O se venga ore nai Warapa Palms, the North Navy Amazing Tauranga, mnisi vaenga nu tu tua oi klai stetse, ia mona nu tu tua oi, lo maa nei ane tau, ia maa kou darungi, ia ka penga mara kusaida, pui langa, pui I le kausang pou. O se to venga na tala tau mana tala tai venga si o tātou tonu o I Samoa mana tua I lau talo ia mesi o nisi o vaenga no tu tua ai mōr si fil mano tātou tonu ina utu lai mara tātou taimi lea ua lua su loa me nu te ele tu la spunu mana lua por klame o le Aoauli Fofogamua ia a lewa su tu langa mai le taimi nei nisi o popuanga lo pia ngai po leu so vane talai ngā pare sala pai ia toi fo I mai po lantau tu staimi o luma o poropa pa ta lopa toila tolu tātou tonu mai lava I maunga mo lunga pa ese o pito I titi ta lofa lava ma lole so I fua muria pa aptai le atua ilana pule pa so I fua muria ia lo mātou wola leo tātou e tāpa I lungo pe au mga rungaru ea
i le tautua whaawa le Radio Samoa Suglima iba tolu a mo ta lofa lava pa ta lofa po ia pa au tala nei lo fa tunu pa ulia so staff o au to nei ia wa lava le mai o soifua ni nganga mo ia molona ma lo pa ta lofa tu lau penga benga topi so se to vine pa ta lofa e tunu malo le tunu va ai pe le au ma po ia e le o tu ia lava le tau pati mai lango mai te lia ino le tau tua le Radio Samoa Suglima iba tolu a mo mai atunu mau manatu mai ia lang se tatou famnianga mai se o soifua lau nei tatou mo le malosi maleola tatou te au na mo ia malon finingalo patalo vai so mo tanga sangase mo to malawa ia lo fatou to rien malo tatou to no inga sangase o tino patalo patu le lofo le li fo mai o fo mai lana pa malo longa pa yatu pa yane pa ipo ia mo le malosi tatou te au ngā mo ia malon pingano pa talofa ia la tau turi pa salanga lofa te le atu ta tonu e la ngona file mo le li lo potu tu musu le ngāng pa ia o le sosan sili le mo tatou fo i mai tatou woa i le li la e le mātango fio le lalo lang ia mau o soifo turi pa maoni o tau pa salanga babe mai se lau fie tatou whenua ia lofa te le atu ia mai sona i alon whanau ni si po alon whanau le onga le ni a onga nei ia ni si po lo whao wina whamnia le li pui o tau ia alon whanau lo ia o onga ngā nuenga ia o e tu ua o tau na i o tau mātu halo sa ili mai ta mao ainga ia wala ma tau singa o tau mo tau rumna ia mai se o maota manawa ia o le manero rapa ai tau tu na o tau ia e ora matau pa longa mo sta i matua silion pa longa mo sta i le tua o le matanga na me lei mana tua le ngana no me tasi so i fua e ai to matua mo na te to mo io to na la to lunga la wala a ora fa nga ina telefoni io bete le fia ar pa manatua a tau ne le le ale ai fa ta pe ga wo tai lo pa to lia na me so i fua mo na te to ar po tuanga to ala lo de Radio Samoa a ora fa nga ina telefoni ta tie la lo saunga le mo to mala sa roto o le ia se me ko por na wa sa fie mo to mala ta ora lo le mo le pasia mo li le lo pa la sa ko ka pa sa lang mane tu li lo sa ia ma pati ai ia le la le mo ta te ele a ko se 2 minggu ke kamakau anga vale kamakau anga vale pe mai lo ia so ia ale lo sa mali no ia le sila ko lo mu mo ia ke le konga ku sa nga tanga i man la mai lungo fa ai lo lungo wala le se si lungo tu la pono fa manatu le na ia lo fa le i la singam po panga le ia so mai si nei tu asen sina na yo tamana yo tina tano fa lo fa te atu la tu te talon ta sa ina nga su ta yo e o mai ya le nei tu la fa tai o to manatu mai le tu o lava tama pa no sa mo la o to talo ya me so la penga ben to fia le tu pa no manu ya wa sa mo ta ya lo fa te le atu pa ta lo batu ya pa po vinila te nielu mo per tu ma no falo pa ma lo pa tai ma puta mai o tana mai la to o malama o le wa ngai mai ya ta to ma puta se pa ya po le ono ta ya ups ia onga vorka e mse mano longa nei ese tai vo le afi ele se maras ele ia se pa mo le tu me uma o ne pa mo lo lava ta mai ngata te pa mo lo ma no si alo lua ma pe por vai ta to wo ai le pe sili le o le matanga na o mele le o malama e mai mo ai fo lo fia ma o le pa si el tala tupe ia le ya o pongi pa mo tu la mai o le malo fo ya lon sulvalu ya ta tu pongi matano pea me se fo le balai ma le fionga le palmia ta ya manino ma ta sto la fe lo e foi tonu lona wa tu lo i tonu pa mene ya mai se o ta lia mai ai le tu o ya tamanga wenga lo va pena la vo sa le mu me uma ya pa lava ya mo le novo per fani tonu pa mene la fo so poutu ni ngona ya ba tele pele nganga ke siano ma nganga tala o le tu im tangi olo pai le ina e manino so longa mania ya ta uma e fo e lau ta inga o tu warnga wenga e se mana ya mo per fani ya a o pa mo se si lava tu longa
ia fa moi le tu me uma ia fo tanga so lo mai ia fa tai ia sanga ia ne ai o tai fa moi ia me se tau tu na po ala ba tu langa sa to a tau tino le tunu ia na wa a sia mai tara tupe ia wane la ia pa tau no ina to fo o lo la fa mai ia ona la ba usa no anga te muri ai lama e turi mata nga lama le ufio te mata i au sa no anga o au pita laina o me o tu o mai ai e to e batu ele tunu ai a lo fa le i manu ia sa Samoa e to anga ia te fo le fai unga fo i o le ne fo i tau sanga i le anga le leo tai ia fo tato au mau ia tunu e mau ia lang sia pe tato le sa ta ia tato tua ia tato to nu atu fai unga le ne tau sanga i le manu ma le alofa lo tato tua Pangasolo tanto programa na música so play. Malo ia le tato Samoa, Radio Samoa, sa silima i Lotomua malo ia. Radio Samoa. Hola, ever my friends. Ya lo faço muito. Lotomua ia, na tomua. Puta mete no mal. Ia dele.
Samoa na o lava ila lulangi tele o whanga tama tua whale le papa uma whale le moana e uina e mativa ai tau mawhai lava Mateo, ai a whai a mawhai o mana awa e te whawai vai ai a mana Samoa lau tapua inga me ona talonu atuna mawhatai lo lalo whai vai Masio uloto whaanoa noa E a umama ai atu isia u Samoa Ulenga ua wha solo atoa Ne wha mai fo I ua tau leinoa Ai ona ua e tamau ai ngā ile oa Tumua pule ai
inga mana tawa Tanga i le sami ua so o le masa Toe liu le whaau tanga Tangata ia o la male pia O nei a so a whainga tale soi fuanga Anoa lo tama fau I nei mau tala ua salalau E ua tatoe o oia sa paa pau O le malo mo tangata lau tele O tangata po I le pale mene E lango mai lo tatou sai fau tele Mua kule a inga mana tawa Tanga I le sami ua so o le masa Toe liu le whaau tanga Tangata ia o la male fia O nei a so a whainga tale soi fuanga Tanga lu fo I ua mo atu Ua tau le ai fo I se mamalu Paata sina I le ana to so paalau fala Ta e o le tamalu Alama to e sa ale papao Se manu I o Samoa moa tae ao Ua kule a ina mana tawa Tanga I le sami ua so o le masa Toe liu le whaau tanga Tangata ia o la male pia O nei a so a whainga tale soi fuanga O nei a so a whainga tale soi fuanga Se whakamarea le sunga ia Joe Waine o e maratua pea Samoa ia mai se whaiba e tā po ia e maramunia sunga le whaia onga ia whiu se mo le tupunga e nau tō rai maritato taimis luas furu minuto e ona tāra o le tō rā e tasi le tautua le radio Samoa tāra tasi au nā tātou tala I bai whanua a e taritono o lo omrian mano tātou tano ne po I baenga o le Aoauli o le onga tonu ne o le vai aso tātou iai tu aom tātou tu bai le alofa o le ri a le pai mai le aso ma le aso I whanunga wa ato wham tātou moripo ia e le loa pai ma le upo le tunu tau mate le ete pe tua mania a le alofa o le ri e le silingia pai lau lutu moe ia e umoron kausami Masa lo mo e ngalu e mangkole lo ku mea ai. Ai le ponga wa ai ke mangkole lo fole li era te ma ai we ka usami wo ai we e mali fa mali ina da to. Ile lo fole tu ai ala ko ka un la per mano lo ngalu lo ku mo. Ya wa le don me tu ai le ar da to ma tu o pe o li I te mi uma da to wa ti e lo fa mai poi mai la fa se mano lo ngar po tu na ile mapongan benga me so na yalom pa no ya e sila mane pe tasi lua to lua au sa unoanga lava matsoe si le fanga mal pa ponga no tato tua ya ma no fa tait pulau e mamano tato no le tato yelo ngatono ba yaso ya ma se wa tu la to por fai unga le nei po I ba yaso lo so le bo to pa le tato ya lo o lo lima ya on tato wa ya to le masina ne ke alofa ke masinga le la sa masinga o marka usanga e kusa ka ai se manga ia po ane le ngalue po le anu da ko ka mo team ko ka mo ya november pe au dia le ngal tai november december ya asamana lo
Whamanatu ina o le soifua ma le pepe o Christmas. E whamanatu. Mai leo tō soifua mai o man soifua. Ai whamanatu. La lava ei tala le au poto fo lele. La e whaano fesasia. Ta mai se le se Christmas. Ai mai se le pa ura Jerusalem. Ia o tala e whapena. A o loa whatotua. La lava o ongar tu spa ia. Kako woi. Wai lea se si tu si le kalako tu spa ia. Monin whamaoni. Tus pa ia pa poto ai o ia o oi vai sen mangai ai po alaba ia wa pa pena alaba e muso le si sa ingisi ko lalo le si sa ingisi e fa ma o ia po ku mai lunga e ku lunga e le fianu lano pe amora te mai ai ngalo le e ana me o le se ngala nga ka ku me mo lo le te mai ia le poto o le manos ia ke le o ka bane ke le o fale ngalo le ana me ai ma peba lore au mga kua no le lope so ia fa nga 5 mingu ke wai bala au ia lofa mai o le la we ma fo le o anga fo ia po le au ngor nga me ia la ku ka mo la ku ai fa tu ia la vedi alu fa kau uma wonga ia alu fa kau uma al mai ma kiwan fia mong ai alu ka mai le ho mangu leo ya la ko fika lai ni mia no nganga na nei o ai fai moia ai la ma ngai ke pe aka ko sa bani ta to man tu na tu pe ia pa mana tu mo ta to uma ma ufo io mia no nganga na nei o ai fai moia ia milion manga fa de kele manga ka ma ke o ai fai moia longo po ina la van tu atu o tapa ia nga mo ta to mo ka mo fai atu le fa tau pa le o ia ma nga ia ka ko kala ngo ku si pa ia i lo se isia me na ai ma nga ia por ki la ko ai la ko ole na ia le ma o ma na ia stan fia pasia na wa le o por silfia le o fo el silfia no pasia tala tu pesa pa lo pesa se pe tu pesili la ngona tu pesili manatu ya na o tau no ya pe la mon faiat manatu aloa ia tau sau no ngam tau pe tainga po le ase me sa tau promisia ile tulu me la ngai sa ma bani ilo sa bani upu ele fa tonu ina sa ale pa manatu o fa manatu martu ala o alaba me sa ko promisia ia so ia pa tainga o pa sia tana tupe mai mo le no fo ferpa o le la ngona le na tu watu pe mo le no fo ferpa ai ia vai o pongi fa mo le tu la mai mano fo o pongi na ia sa ga ia le ai o tai to i fo manu ta ia nga pa ia ero to fa ma oni mal so i fo e ma tau i le ana me o fa mai papa na sa mo o le tua pe la mai anga ai ia sui pane mia ming sta fai pule le tua ngai ia mai se le o tai ina sa le fionga pa mia la u mane to ia o le na sa ia tai wa po ke le fa tonu ina sa le tonu ia nga fo tu la lo o no fa to ba ia vi ia le ai manu ia na sa nga ia ne ai tai to i fo manu le lo fo le po la vuelta to sa nga e tu pa ungo ne to sanga e non po ponga pa nga lo tona ni si me lo fa pena apa ila mo abau ku ngisi ai fa ma oni la nga abau ku nga ya wa le ni ai nga la abau watu ai le fa ma oni abau anga ye me sidi nga ka mo fa abatu ya ongo ka ngolo ka kala lo ku po le ase me i unga o i unga sa nga le sa kasi ale unga ngai ke mo le ako anga sa unga la sa lai ko vai ia mara ngai ko vai pe lama tono si manga le na ai kala le ko ngangi olo po ngofo ia te fa fonga mar tso pa nang lango te mo ai i unga sa unga mo ai ngala ka pe le ia le ka di le ka di fika o saula ko mo ko wa hika mo yo le mo las vi le mo ai mo nuia si o tato malo
nei tau sanga paiu ia i le lofo le li mato lofa penana o mau ia tunu o mau ia tato manatua pe Samoa sto so i fua e ai mola e taitu lau ele ngano i o tau ngano o tu ua ainga sai matangi ono manuia o ainga ia o le atua lava le tali o mea uma tato te o ia ai wha malofa aputai maro le tunu o le maua le ua whaiui ufoi ia le wha moe o le pasenga o sunga ia o ao ma wharetua mai le lau mua i manua tau tonu o stai mua leo wanga i meri tau sanga tolu a i ke wasi se wha po i mai po le tau sanga tolu leo wanga i mai wa mai wha maasani atu no e mau o le me e maasani ai o se tonu lama o si o tātou tonu a le o polu i o Savai i o Amerika Samoa ai la wa ai pe a stai mua leo wa mai wha maasani sunga ia o a mparetua mai lau mua i malua ai pe uma ia pai se la kala wha mo wha po i mai por tausanga toru nei ia le wo mai ia le fo iwa maua wo o marisi ui o to fa masani lena tu ua ai le kolisi fa vai fe au i manua ia malanga mai te tonu te le a se lo itau o to e mau atu ai e vo se mele le to te mau atu ai tau fiofi ai u mai o mele le au ne manatu le o le ia sa pe ano fa atu o la tu o la lo mo e lo uso a o lo tu fine fa tua a o tau pa ia mo tau malu e ta oto ai mai yo. Le oto mai e se fo la oto fo i pa masani atu no e mau. Le wa la unga le a palesa e mai lau ke o kuse lima ape e ono ape e se e tia i tu langa pena e ia nisi langona ia pa atu ai fo i e lea ia mo liu va pe le opo le atu no ai a o ngā fo i sa utana tana atu i lo fata wa na yo usa ia wale fo ka an fo kai ka fo ko fo tonu ni si tu lang au ane se tia nge ko fo fa pe se longa wala au mai ia ngi si da ka dia le ka le si le o la ku nge ba so sa ulo ke ku si le ngo la ngai ne ke le ka o se piko e pa ka sa le tal no ti ai mane nga pa lo tu lo ia ka ko ka le si ai ka si ngo la ngai la wo e wa u ma ka o ka so ai ka mai e fia sau vai bang a e maro vai fia e maro kam sole fi ku a fermere ngo zongi ma u ile kalesia mo sole aka ka ki el mere ye ngi ai awe ia mo sika yo ngo afi fo e war ku ranga nga o ye kalesia ngi tu e ma o ila le la fa lo fesasi ai fo ai te a wala to fa ngalo ngale fa fe tai ama bibi ile tu la sunga le ya lau sunga le liao. Le pa me vai lenga Yesu. A to wo awangi avese mea. A to wo awangi avese mea. Tau te o e tala lei. Awangi avese mea. Ai anga le lei ane nisi wha manuia iai. Ai vai sawa ima le upu muri e se le whangita. Ai a le wha mani ane tu ia le pala o tau se vai. O kai. Lala ke o fa winga se a fa pe la o fe tu mo le li e fe me ke fe ku ia de ai ko la ku ka ngo la fa ya o ngai ko ko si fa be e se manga ia e ke o se ak sa ka lai lu ngai le fa o punga nga muni o le mo ko ia lo ele e le ma fo le si a fa pe sorry lo fe me ku ia pa lo se vai ta le fa mo ia mai a wa fa winga nga sa o le nga ku sa la e fe ku ia o le me se ku le ai e se ale me ngai sa wani nga e tu ia para o tau se vai sa nga e se le manga ia a ko e fo ia kula o la ulu inga ko e kara ngola ia e fa matana me ko fa ia o ngai ko lisi fa manu e le pa tonu ina e po le ale winga tonu a ko wo a wala be se mea a fa mi a lo fa ne nisi fa manuia ia ane ai tu ia para o tau se vai oka vai la ola mare mau mai ko sai dia te tonu na uma na moto e le pa pera ko fe ku ye le esal me mai ya alofa tele moto na yo usa o tu loto pa ia moto man mai ko lisi fa fa e manu fa tai pa ya onga wa fo sto fa le
Ia, tu mai o tō e whamasani mai atu no e mau, ke lese ko ke se mea o ngā mau atuai, lesa ko ingengi sila whatamilo, whaptai i pūlenga mtanga luenga, i e ka le sia sunga i whapea ngainga mparitua, au whinga luenga pa i e tono e ka le sia e fia, le tautua loto le atu no. Ia, le asa i puwai te ave mo le so o e le mau mau ia. Mai e sana manga ia. Le asa i puwai e ave mo le so o e le mau mau ia. Whamalolo tō wangare lei, no senga o Aoauli, wharetua, marikolisi, whawhiwhi au i maa lua latu whamasani mea tunu e mau, pe ia reri, pe roa i maa inga, pe roa i fo i maa, nai o tātou mātua, ia mai se fōle au whangaronga pa ia lea tua, sunga i tō ina mparitua, sunga i papengainga mparitua, sunga i Aoauli mparitua, pionga i te akono mparitua, e ka le sia i fia e o, na yalong pa nau sa o tō tausi a i lato. Ia, le ase i puwa i ave mo le so o le mau ia. A tō foi i le ngaloa a fia si ona mau. Ia manuia tō hao tau wina o a le ale tau sanga, e lua tau sanga, e po inisi e tō e whaopopores tau sanga, o na o le whaalau te leina, e po inisi o le avea skolasipi, e fiti manisi o tō ranga, wo umai. Ia lofa le li. Au mea uma, la tua lalo, paua na la tua lalo, au nse e tia, te leo le ole, wa sau e fola i ne ai, e te whaatani i le tua marana wala. A wala au mea Samoa, o ka se maanga ia, e se le maanga ia. Whia lawa e wala au mua ke karia, ke misi lolo le taria wala au mua, ke whio koe whakati. Ai a lofa le tua, nā lawa staimi la te ai po le nei whai unga le nei vai asa mai songa ia o ao mparitua, tō tau mawai mina i o tō ainga, e ka le sia nā la lofa ane, ia lofa le tua whamne, e ka le sia pūlenga, au ki la nei, ia pia lawa sa tō wanga le nei ai, ia a lofa le tua. Pātu tumu meu whangau ngau no le tua mron whingano, nia fōle besenga o ao le ato e fōi, i tono lau mua i mārua, ia, whamnia le tua, o alawa ia tau sango toe, ia e mālo whaiva, tau te oe tā lai le tala le, so ke riso, ia maua ni a nganga, mo ia malon whiringalo. Manuia fwoi ia le, pule le aonga kolisi, ia mārua, nia fwoi whai a onga e maise, alon whanau roa o tau wina i mārua, karana fau, o piula, mo moa mnisi o meo o o tau wina ai, i alon whanau a waratala lei, i a whaamnia le atua. Manuia sa tātou whelo, i aisunga i a oa mparitua, manuia fo la tātou tete ai. Manuia whai ngā maranga, toi fo i tono le a onga, kolisi whawhai au i mānua. Alofa tere atu. Yesue tau tai mai no wa ile le vasa vai ngata be a fai ai also le pean lengaluma leau opele tau tai lelei ule ile vasane e ole tau si atina whapea oe ile a wha
Lui tau mō le aso. O perofeta tau whaasese I o tātou aso. False prophets of our days. Whaalinga o lona mata upu e lua, a o lona fuai upu e se fulu malevalu. Ia e tusi foi I le a ngelu, o le e ka le sia I tuatira. O mea nei wa fai mai ai le atalii o le atua. O le pei o le mumu o le afi o na mata. O ona vai foi o le apa pupula. O perofeta tau whaasese I o tātou waso. False prophets of our days. O le e ka le sia I tuatira. O se e kare sia tamau a inga tele. Ona e I totonu o se a ai. I tamau a inga I tūlanga tau whewha tau a inga o oloa. Na whaafetaia I Yesu tuatira. I ana whe au maana ngā ruenga. I lona alofa I le atua. O lona wha maoni I le atua. Ma lona alofa I lona uso a tangata. Ai iai nai mea. Ua le fia ai Yesu I atua tira. Ai maise lava le tū le nei. O le muli whaata I whau o tua tira. I aoa onga se a le perofeta whawhine o Yesepela. E ao e Yesepela tangata I ala leanga. E ao e Yesapela tangata I le whaitaanga. E whaato sina tangata I tausaminga o mea ai e osi ai taulanga I tupua. Ma muli lulua ai I totonu o nei whainga ai. Whai mai Yesu, tuatira. O te lafo Yesapela I lunga o le moenga o ti ngā ma pua ngā. O e foi ua tō sina I le whaitaanga ma le muli lua a Yesepela.
o te tuu watu i ai le pua ngā tele i o lātou waso. E tau i e Yesu le tangata, e tusa malana ngā lue. Samoa ai, ua tele whai a onga ma perofeta tau whaasese o tātou waso. O mai i nei, o le e kā le sia le nei, e te o ai i le ola e whaavavau. Ai muli mai ai tua, tau sa minga o le whaitaanga ma le muli lua. Samoa ai, e whina ngalo Yesu, ia tātou alo ese, mai ia oa o ngā tau whaasese o tātou waso. E whaalata i tātou i tupe. E whaalata tātou i tāu mawha. E whaalata i tātou i ta avale ma a seta ma mea tō tino. Whai mai Yesu i le e kālesia i tuatira. Tuatira. Ia vave ona e salamo. Paulea o le fofo. E te maua ai le manu mālo whaatasi mā. Ina ua o manu mālo mai le oti ma le tuunga mau. Samoa ai. Tātou whaai tete. Aua tātou te vave. I whai a onga tau whaasese o nei aso. E whaalata i tātou. O le e kāle sia le nei. E te o ai i le ola e whaavavau. O le suafa o le atua. Malou tā o fi mau i le atua. O le whaitotoa lea i le mālo le atua. Tātou te tālo. Le atua e. A o maia i mātou uma. Ia o mātou whaai tete. Ia o nga tau whaasese sua malie o nei aso. E whaalata i mātou i tupe o tāu mawha ma mea tōtino. Ai ese le whaamamafa o loo momoli mai tua. Tātou ia malaua fio i whiau mga aluenga o le nei aso. E manu ia aia mātou whiau. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou whaaola. Amene. Talo va Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. In this update, trade will be the focus of the Prime Minister's discussions at APEC, which kicks off in South Korea today. Also attending will be Chinese President Xi Jinping, US President Donald Trump, and various other Asian and Pacific leaders. Chris Luxon says in an uncertain trade environment, fostering relationships at the summit will be key. It's a very economics-focused forum, so a lot of it will be about us making the case very strongly for the rules-based system and why we want to make our multilateral trading relationships work. A New Zealand-based insurer is under investigation for allegedly supporting oil tankers flouting Western sanctions. An investigation by Reuters claims Auckland-headquartered Maritime Mutual helped provide the insurance needed for tankers transporting Iranian and Russian oil to enter ports. Police told the Herald they've searched the Christchurch and Auckland offices and a home in Auckland. Records and documents have been seized and 3 people have been detained and spoken to. More infrastructure issues are being discovered in weather-affected communities as clean-up continues. Just under 6,000 homes still don't have power in Clutha and Southland, where states of emergency continue. Clutha Mayor Jock Martin says people should conserve water in Lawrence and Tapanui, with supply critically low. As we're getting the water infrastructure flowing, now we're starting to find out where there's major infrastructure breaks due to the fact of overturned trees and that lifting lines out of the water. Jamaica's government has formally declared the country a disaster area
Hurricane Melissa has made landfall as a weaker Category 4 storm, with winds still belting out 230 k's an hour and drenching some parts with about 75 centimetres of rain. The weather's expected to remain severe as the hurricane heads towards Cuba. The BBC has spoken to holiday makers trapped in hotels. We tried to leave when we heard about it on the news, but there were no evacuation flights. So basically what we've done, we've put the mattress up against the window to try and protect ourselves. I'm looking at the waves now as they're hitting up the cliff. That's news. In sport, former Tactics netball coach Marianne Delaney-Hoshek believes defensive pressure is the key to a Silver Ferns win in tonight's final Constellation Cup test in Christchurch. Delaney-Hoshek says New Zealand needs a repeat of the defensive strategy from Hamilton to beat Australia and force series deciding overtime. You could see that they put on a little bit more of a space and working together on the centre pass-offs. I thought that allowed the two defenders at the back to hunt ball a bit more. The pressure was accumulated right the way through the courts. St Andrew's Old Course is receiving a golfing makeover, changing 11 holes and extending the yardage to a lengthy 7,445 ahead of the Open Major in 2027. Tapi tu mai le wai va mana a familu tu te ale tu lai tasi pa pokona malu le ta tu no le ta tu tau pen te pen na sunga le pa penga nga ya et sone nga fa spa pong poi ile a so ata au mo tu pa malo mo pa tai sunga le pa penga nga ya et sone nga pa mo te pen na nei por klame ya me spoi ta tu tala I vai panua mina tu nga na peretania sto va inga lungol ole awala e mo ta tu tala ma ngai ya flow traffic mai tai on offshore le ma sangi ka mafa mai traffic ya la ma ngai ya flow mai traffic mai tai no offshore ape po West Auckland ngai mai South Auckland ya alam ko ma ngai ya pe ma nie alo tu mal pe pa mawina ya kilani su balun maurung lo ya lo na ma lu pos pu lua lo tu mal sabi yang mai South Sipolo au po I nisi ba nga o kilani el ba nga mo ata ya o ile aso tofi ya mo I pa mo nga ba nga le mal masing pa uti mo nga awa foi le aso ata ya fu balu le ber pa mawina mo ata ya su lo le manu le po pe me mana ya tau le asparaile su lo iba le ma fanfana le asparaile lona manu le po su tasi lona maolalo pa pena po wingo le tau ya le mai le asto nai ma nga ya le aso ka por su ya ya to meni malako vaenga ne pa ma nga ye e ma na ya e me pa o ti mo nga le afiafi lo asporo le ber pa mawina le asto nai ya malona manu I le afiafi su malua Patalo pasi tato tu no Samoa lo tu malu pera pa mawina Samoa lu spluiva le maulunga le mapan pana lo Samoa ya lo pa penan pa uti munga le mafalo awa pa solo atoa lo tato tu no e manatua e lau talo le manu le fiafi lua sulima o bainga ya no pa atoa I o tu langa na la o ye le pa usi temu ma nei le solo lai le o malo se o ma ile in offshore e pe ma ni lo sa o malama le me lo anga yen malo tato tu no Sebang berna wai kato roto rua matau po tanaki mano tu ya on ko ma ngai ya le wa matan ta to nga ya poi ele tau ma fan ale ai manu ruta ya manu ru le fia angi la marsabili olem ko ma ngai ya on ko ma ngai ya so marsabili olem ko ma ngai ya le manu ru o sebang berna pe plenty kin country kespor maxwell la mo wan tone yo lo pa uti munga o sebang berna wa pa palms the north navia Haising Tauranga anga I South Island ia pe klai sese modonu tu tua yo lo mana ya wo umale malulu awa malu o mele o ma ko lo nei ta pena to sport ma to crusader mo to sang po awol pole ne oi awol pole ha ka ping ping ane le yau ka ping ping si le malo lo o se venga na tau ya me so lungo le wala pa ya por climb fa solo Sulu mra bidu tu te ale tu la tasi tau tua de radio Samoa su lima eva toru amo por clame la ole Fofogamua ya le lama tau abena tai tose e pa e po stai mana fiafi pa da bantu
ia loto moa maro ia kana whae lo maputa mai ia o ia mai le mamao France ia paaptai lana ka minga wa ioko o le mame ao patara batu le fionga tia kon sa nele paaptai tele lai lopa mai ia France la fight lai lopa mai ia o le uso mahane la fionga tia kono sa nele ia pe mai kia siaku kia siaku pe me paka wakse wala umano singa ya lo pan mula tolo maputa mai ngole ape volinga ya malunga le YouTube channel fanga solo tato programe se pa ya la vale tu live pa le piapi Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. E maua le malusi anga I mea ai tau mafa, I oe, mo oe malau ainga. A wai le fai tau wafe o tangata ni au pilangi, o lato I oe atu, I le whao ngaina o le tosu wafe o tone o mea ai totoe. Mea ai e le toe whao ngaina, e mawai sa malusi anga fau ma le mama, mawai le elitise, I mauta malawa. Awa la te toe la fo ia se mea tasi. All together Auckland, Tamaki, Turuki. Beta Drive Doctors, I le tau langa wha tau I mangele, wha pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Wha pia matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors, Clinics. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Solo
Alofa Samoa Aoauli nei o kasputi alu Aoauli sui alingila ura le kio A eva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Bevela a Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fa pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa ole tama Se faala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami Luau ulo pe luau pipi E pule lava o ina sikaili Luau mamo e file mu Koko sel si unge ike iwa feu Ele ai o se masa lo salo Le palu sa mi lava e inga i le kalo O se ki o le mea ato Waka angulu fo I male Samoa Tafia ai I se palu sa mi te Tafia ai I se palu sa mi to feel if I tali se palu sami sei pa
mai le langi Fai ka koloko o to e ole atu I lo utama si o atu luku bele o Samoa wala ko boka mama ma I o tanga kai la au ale au sai sa to e sa no mai ole me amole ka me ai fa Samoa se mo atu lupa umiki na se suo fa ko mori se talo tao ma se palu Tafia ai I se palu sami te tafia ai I se palu sami talela se ole ko ko ise ki o ese ma se vai sa ya nga fa ma to ma ma sa lo sa le pa ku sa ni nge wa o sa lo ai so le lo ma fa o sa ni ma le ma si ai ka ko sa via ai I se palu sami se via ai I se palu sami talela ai me ai papà Taraklava o David Tua le nei o e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga wale au ngā wokti Oi, kalo whai o kama sese. Samoa, ia whiwhi le mu. Au ane iai se mea ngā se. Ma ia toa pele tai. Ia o ngālo toto. Ia o tau saloto. Mau se la mona mai vai e mua pea o na tato alangai no le paputai I lea tu o Samoa le nei ua tato wauhi mai e aisa mea e mawhaile tō papeana ele ina ngalo ai Samoa e o watunu te leo toi tai pukau Le amana tu I foi whai Nga tau leo langa I aso alu Polu masa mai O mea ia e le tau whamatala ina Ele tise leo wai lo atu wai manono ma apolima Samoa ua sisi la fua Vai longa le saola tonga Lau te talo I tau I manu Mata pele au oni mala Wali masa kula tau sanga Samoa Wapa mana tuina E mana tua I onai tua Ale toto na pamalingina Toi solo te mau pau ngai aso le pai ta Tu iolo te mai male pe fulele angole awala Ai aso le tu pulanga boku asu iau mea uma I fale te tele pape o Amerika tau tele maua O tele selu atu I le tō pasa ili ale malo Wapa I manatu ko I nisi le suinga o le maota kono
la fua Vai longa le sa o le tonga La utalo I tawi manu Patu pele au moni mala Wali masa pulu tau sanga Samoa Wapa manatuina E mana tua Iunai tua Le toto na pamalingina Mamoli atu le papatai pamalo O matasi la vale putia mangalu enga upatino Le taulanga mosa mai male lady pose wa umalala O mama o la wamenga ile lango nango au minisita O la mona fia na o le ti paula ua ta watu O mele le uma wa mai ai titi la fama talatu Ai manu I o le upesi li maloli masa kulu a fama natu Malo fa mai samo le tue te o pe I lo fatu Samo usisi la fua Vai longa le sa o le tonga Au tutalo I tau I manu Vata pele au moni mala Wali masa kulu tau sang Samoa Wapa manatuina E mana tua Iunai tua Le toto na pamalingina Samoa usisi la fua Vai longa le sa o le tonga La utalo I tau I manu Watu tele au moni mala Wali masa kulu tau sang Samoa Wapa manatuina E mana tua Iunai tua Le toto na pamalingina Mana tua Iunai tua Le toto na pamalingina E mana tua Iunai tua Le toto na pamalingina Bread of life sent down from glory Many things you were on earth A holy king, a carpenter But you are the living word, say it now Come on Mai le tatou polkalame o le areto le ola I le nei aso o te whaatalofa I te oe I le suafa manu malo le tatou li whaola o Yesu Keriso malo so I fua I le tatou tunu o le salamo e luas fulfitu o whai upo e sfulfa whapea I nā whaatalitali e tuia I a Iova I nā loto tele ia e whaamalosia e ia lau loto I nā whaatalitali e tuia I a Iova O le upu mo o le aso le nei o le mele o le whaalangolango ina o le taimi a le tua I lo o langa. Le winga o le upu le aso le nei o le whaalangolango inga o le taimi a le tua lona winga o lo whaatuatua ina lea o le tua e sili lona sila fia I le mea le nā e te manatu iai. Inga o lona o lo wiloa fo I le ma lo trust inga o le tua e sili lona iloa o le ata te le o lo wolanga na ilo o le mea le nā e te wa aia tua ilo lumana I ma lo wolanga e le o manino wai le msisi o tātou e manino lo na wa ai le ale mea le au ke anga iai le ale ata o le lumana I lo wolanga e ke ilo o le tua o lo whatuatua ina o le tua e au fia ila le melga o lo tuu I le tua o le manatu whaapea sila fia le tua le lumanai le lei mo oe ma le aka ke le o le whataunu ina o lo lumanai e au fia ila menei o lo whatuatua ina o le tua e au fia I mea nei o lo whatuatua ina
o lona whaamaoni. Ninga e whaatuatuaina le tua e ke trustinga o le tua e whaamaoni o ia na folfolanga e whaamanuia i le rumana i o lau o langa. Au fia i male nei lona lua o lau ono sai o a lava mea e a ngai mai lau o langa e ke ongo sai e ke whaatuatuaina le taimia le tua e whaamanuia i lau o langa. Ma e ono sai a waso se tangata e whaatalitali ma whaatuatuaina le taimia le tua e ui le mele o le ongo sai o le process o le ongo sai e tele lu i tau e a ngai mai o le taimi whaatali pe ewa ai tangata whaatalitali o le tua le tuspaia o le taimi whaatalitali le tua e tele na whei o leis tangata a wafoi la o tangata e le mga ngā o mele o le whakari e mga o e vave mea uma e rashi mea uma fai e mga nga o i mea ai vave mga nga o i whaamanuianga vave mga nga o i kali o kakalo vave ai le tua e ai ale taimi e ai le taimi whapitoa a le tua awa ai le mele o le taimi whaatali o le tangata i le tua o le opportunity po le avanoa le nā e au mai e le tua e fausia ai o e fausia il mele ta o le character o lo tangata ato e au fiai o langona o winga o mafaufaunga e fausia il mele na ina ia matua e lo tangata e fea ngai ei oe malu i tau ia te anga ia tu iai i le lumana whate ta inga la tama lea o Iosefa pe amale luas furmon tupu tau sanga na whai ia i le tua le miti ma ave le tua le miti lo na whai ina i le lumana e li whai pe nga ave lo i le miki reo whai mai e ifo i lo na a inga o whetu e se furu male tasi male masina whai mai ua ifo ia Iosefa ia male me fo fusi saito fo ia se furu lua na ifo fo ia Iosefa e li whai pe nga wha ali lo le tua le na miti ia Iosefa tau nuulo e ova male luas fulu tau sanga na whaatali a Iosefa ma ono sai na o il fale pui pui e nga ongo sai na iloa Iosefa e iai le taimi o le tua ilona o langa whapena fo i tā vita na whaaina le tua whaau e vea matupu ai le whapenga whaavea whaau e whai matupu tupu ro fo i tā vita nga ongo sai na ui lu i tau nga kuri solo e sauro i le vau au umana whaau uina e le tua na ala le mea ngai na ono sai whaatali se io o i le taimi o le tua whaainga e le tua e le ia se feeding ambangu malo i a tavita e lo fela le songa mo oe ai ono sai mai fatali le taimi o le tua ke lo a whaainga o i le taimi sa o le tua e le ai se tangata e le ai ni lu tau e te whaia inga ia ma e vai ai pe ao ina sa o le taimi e si tia ai oe e le tua. Laso nei mo oe o ise lu tau whea ngai ma oe ia e tangi le tua au mai le onu sai o te whaatali ai e le teimi sao mai e te oe ne tua au mai le onu sai so se tasi whaatali ai e te oe e le teimi e te whinangalo te whaamanuia ai i te ia. Paftai Yesu. Amen.
o te pese. Se pamare aleluia, worship te mai o tau. Pamai atu ele tātou porklame a reto leola. Nei lava porklame lo te pena ina sunga a pāsta la paile kopa, abir pa malomar pa tai. Sunga pa i au mo te pena ina nei porklame tātou pia pa pongam pa longo. Ya pionga pa ia lo tātou tua, ta ia siri leo lo tō soifua, lo tātou bona pa le nganga. Nia poe la sunga le. Pai fi au mar tua e kāni sia o ngā nui ai. Ya wa lama ni nganga mo i malona malo. Toi foi mai por tātou porklame na areto leola. Ile aso ata e au dia le anga le leio lo tātou tua. Sulvaru minuto e ona tāle o le tulai lua, tāle lua toi paponga tātou tala unatu, panga solo po leo tātou porklame. Ya ta tono lo manian mano tātou tunu o ngā tono le vaiaso, luso i waktopa lua olo lima, toi pata lopa atu, taito le ia maulunga le tātou tunu, na yo tamana yo tinai tu asin sina mano le pale, pa pa ponga mai o lau talo, manui ai tam whanau sa molo ngā nurui le tu, ma le tu o le langi, ka me sore nei atunu o tātou nopia iai, mana nopo ai, ea, me se poe le au pangaronga pa ia ne atua, lo whanau no manu a wasa mo ata au le atore atunu, toi pata lo whatu le tautua le radio sa moa, su lima iwa tolu a mo tā lofa lava, ma lole, pare nei aso tari tonu, pia lava talo loa, ia le maro tātou tonu, le uru papo, ma le uru whale, o ngā nuenga o lo pita i tu, ngā maro tātou tonu, na ialum whanau i ia o onga, ea tari tonu lava, e manuia me umai le anga le mai o lo tātou, matai, papatai lau tāpo, inga sā moa, whaiwai tāpo ia ea e manuia, tālofa ia tunu, marmare tunu, ma mau tere meo lo, pa tālofa ma e nisi o tua pāpine, nisi o uso, ia me speo te mam tina o ainga ia tunu e ma mau, ia, pe lama no pa iatu, tātou te bala bala i no whanga, are upa moni a tātou te pei loa i tānu sanga moni ai le aso ma le aso, ioi, awa apai lau talo mo la langi a tō pe ainga pe le ainga tātou so toto ia ke riso, maua ngapa, ole na, e tātou te pēnoa, ia i tālo sanga, tālo mai, tālo atu. Ia me se tātou te maratua pēr, si o tātou tunu i Samoa i lau te tālo i aso uma, ai pa mālopa, tani mana tunu u mālopa lau, ne po e tunu u ni sila u no pia e mana no poai, pa mālopa tai. I la tau lunga le ala, ia, pa manatu pēr au pa o ngā inga telefoni, a ngai mauta malawa sa o ngale mu, ta ore role le mu le pāsia mo li, le lopo ai la saul kam kam na ngale ia ai tuli lo sa ia le na to fam mau et sila mau ai ia mai sala matala ta talo tato ai fata mala po tato mo mia tato manuia ia fata mala po tato manuia po ia tu mo to malawa ia ngai mal lama lungo le ala te le fa ai lo mai ai tu la fono i le tu ma le tu mai se o au wala lo pe ia tato yo to sa le tu mane tu ia tato wo ai lunga le laina ia ngai ma ngai ai wa mo po sa mea ia pe na la le po le ia le la male sa ngale mo to mala ma tango fie ma lo fa taile to taria ina le tau tu ale radio sa mo su lima I va tolu a mo fa tai sa nele kasiano ia ma no la fa tai ia fa tai na tu e asia tu sta uso ya pomo ya que le la wa singa ya ma lo la va ya le ma puta mai lu pe au mangaro ya me so lunga le YouTube channel pa ma lo pa tai pa solo pe tanto program ya música su peloi lama tanto te mawa ya lama fia ya pa le tono I el cuco da uli la ko ya tanto yo ma la música listening to Radio Samoa on 1593 AM. Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus,
find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 5 o valu se lau, lua lua lua, 5 When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, machine she mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai batolo. Radio Samoa. Hola, kapani, chao, ya te mami, na uya, ole na, wae mai, okele koi, salama por saberu por koi, ole na kapani, chao, ya te mami, na uya, ole na, wae mai, okele koi. Sarapa por saberu por koi. Super vale leo cámara y todo. La manzana no fue mala ochina, la upu coilena asana no. Baile leo le aiga, so ma pau. Ele la pa, kau si uma ki au pa ngau. No fue mala ochina, la upu coilena asana no so ma. Baile leo le aiga, so ma pau. Ele la pa, kau si uma ki au pa ngau. Au pai aku pai mua e pai mai le so mua au e pe tua ka pe mua se awa e ne papi ke apia male pala me la pe pai aku pai mua e pai mai le so mua e pe tua pe pa mua me la pe Mala me la ve. Ai la o coi pa coi pa mai la o we tete se maguna ba a magunu o pa o sela o la barra na pe vale boy ko casi wale pa ai la o se pa coi ai ya tete se maguna ba a magunu o pa o sela Oi, la bala mati vale kwa kasi kubaleba. Opa oi sela. Oi, la bala mati vale le kukula le angwaleba. Oi, la bala mati vale kawa sole angwaleba. Se sela wo solo ufia puayo ufela.
Samoa. Waule ne yo kasputi alu. Awal suia lingila ura le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Radio Samoa. Bevela Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. E toi whaatalo whātu I lau whaafonga anga le nei tūla o le aso, alo maia o tātou telefone ua tū whātasia e lau Radio Samoa. I talo to mua, e uiolo o māua le iai o nisi o tangata na whano o lātou soifua il whai ungo le lava I aso I lunga o ala tetele, ai o le tala fia na iai nisi sa mawhai o na whaasawina o lātou ola, a o iai whainga malo longa o le Labor Day weekend. I reporti ma le ofisa o leo o le counties manukau na whaailu ai nisi o ngā luenga le au nanga sa whaatau taia, e peo na ngalulu e ai sui e ala I le whaonga ina o le waale le helikopa, le Police Eagle, e la vea I mai nisi o tangata sa tau sa ili e le vasa. O le afiafia la stona ina maawai le longo ina atu o le au nanga mo se fesoswani, I se vaa ua mafuli mangoto ifo I taiane lava o le kawa bay. Whamawina I whaamtalanga I to o luan ia li ina anga I atu I lea vaa. Mai tā ua sa whai o la ofu la vea I po life jackets, ma na ma whai o no la a awa ngai I se matawhanga lata ane, mai lei tū nangoto ai le vaa. Whaalia e sui o le Police Eagle o le talafia sa ma whai o na maua I la ua nei. I le tū na awanga iai, ma la vea I mai loa I la ua. E le ai se tasi na wha manu alia ma o lo saunga le mu uma I ali e to lua. E ma e ale anga luenga e ma ua loa po o le toi lua se fulu minute I le tū la e fitu le afiafi. Ai li poti atu loa le tau sa ili ai o se isi tangata, o se tangata maulu po o se daiva na leilo mai le wafu I manukau. Whaatino sa ilinga le Eagle I tai ane o le matawhanga le penisula o a fitu, na whaasolo I tū umo le penisula a lātou sa ilinga o no le tūlanga malolosi o ave o le sami. E tu saima reporti na senga ia mata o le pailate I se mōli o lo whaasulu atu ia I lātou mai le sami, o leana I loa atu loa e lātou o vaenga la vea I le tangata o lo tau sa ilia, lo tau mawhai se awala a o se metutia e loa atu ai o ia I lātou nei. O lea na nga ia ne loa le vaa la vea I le Coast Guard e au mai I le paa mātū le tangata maulu. Whamawina e atoa le leile I tū la o whaia le ngā luenga tau sa ili. Ele ia afia pe na whaamanu alia foi lea tangata maulu I le taimi na iai I totonu o le sami. Na patipatia le Lisa Atini si nia o Gary Larson le ngā luenga whita na whea ngai ma le vaenga le Eagles crew. I le vave o na tali atu I wala au ai maisio le fisoswani atu inisio sui o whaalawlawe supufafu o sei. Ma le vave maua ma la vea e mai o ia tangata a o le ipong sa le aso. Taluai e whai lava sina whaingata o na whaatino le ngā luenga, pe ana whaapea alia e ia whaafita auli a ua po le aso. Ua whautua ina e leo tangata o loo fuafueanga I le tai, ina ia mai tauina le lei vaenga umo le vaa, ma o tino loo saonga le mu mo le anga I atu I le sami. Ia siaki po le lei awala o fisota inga, ma ia mauti no loo whaimatanga I wha maumaunga o le vaa ai tau, mo tūlanga o le tau. Ia iai uma mea whainga luenga ma vaenga fisoswani ia I lātou, I taimi e tūla I mai iai se whaalawlawe. Ia whailofo I nisio a inga ma wo fuafuanga o le anga ia toai I whangotanga I le tai. Ua whaailo le whaatu pula I o popo lenga o sui le au nanga le soifua maloloina le ono whaatatele ai o a fianga le pepesi o le mwhaamai o le misela I le nei vai tau na I loo le tau sanga lua o tāsi iwa. O lea ua whamaunia mai le mawai o isi foi wa fia po ua mau le whaamai o le misela mai lea onga mawalunga tamaitai le Wellington Girls College. Ma ua whamauina ai le whaasolo o fisota inga le soifua maloloina, mo wena fisota I atu I le wa fia, mo nisio siaki mai loilonga lātou soifua maloloina, po iai seisi o whalongoina ni aunga o le whaamai. Whamauina taluai o lea afia o isi o lea onga mawalunga I Wellingtone, e whaitau se lau whanau a onga ua malolo I le whale, a o whaasolo ai siaki o pepa tui pui pui a whanau a onga. O lea ua whaalia ai popo lenga le likpolo fesa ia Michael Baker I le pepesi o le whaamai, a o mai tauina pele pa uma walalo le numero o e ua whai tui pui pui o le misela. Ta ua Baker o lona I loa e whai lava sina te leo a afianga le pepesi o le misela, ma e ono iai ni usila I tūlanga o whalavlawe whafua sei, ono le whaamai pe a le vave whaatino iai se ngā luenga. Upu ia foi le li polo fesa le malo, taluai lo lato whai unga, e whaapea e le tau mo o mia fua le avato wha maumongo tui pui pui o whanau a onga, mo a onga maululunga,
Ma o leo wa vaai ai le whainga tau na mātai tuwina mai loa tamaiti e le i whaia tui pui pui mai ye ua uma o na whai. Ma a whaatusitusa atu i atu no e peo Australia, Kanata, Amerika, Male Malo Peritania, o lo tu mau pele whaatino ai o Restella, ma whaia siake o tui pui pui o whanau a onga, ma e tatau ia New Zealand o na whaata itai iai. Mo le sila fia le tau sanga lua o ta siva na wha mawina ai leo o atu le lua afi o tangata nuu na a fia le misela te tono New Zealand. E peo na mawai le whaitau se lau o tangata na whaata o tolia i le whale mai. Inisio tala o le aso ngafua le aso tolo November o wha maunia mai ele wha atau taia. O le wha atasinga muli mole nei tau sanga o tangata mātutua e au noa ma se tutongi. O lea po kalame o ta o le whaali ule la, e pei o na whaafueina e le wha ala potopotonga o le Asa Foundation. O le nei wha atasinga e au ai eitua a mātutua Samoa, wha pia foi le au mātutua mai le Pasifika. O tangata Palalangi, Maoli, matangata Intia. Whamauino le nei po kalame o se awa noa mo i lātau e anga i SMIA o lātau whale. E whailoa e matafa whauma whaamasani ei le eisi tangata i le eisi tangata. O e o lo a lalam papa ao i manurewa, papakura manai i sipi tunuu. E tu sae matulanga po kalame wha asolo le nei wha atasingo o le afa penau na awai sui o le pūlenga wha aitu malo o lo lango ina le wha liu le la. Maana tamu whainga e au fiai le sui filfilia mo le laulau a whono au kilani le Auckland City Council ia Daniel Newman ma Matt Winiata. O manurewa ma papakura. Whapea sui filfilia o le whono whaavaya manurewa le Manurewa Local Board le tamaitai ia Italia ti pelu Masters. O le a maua fo i le avanoa e whailoa i atuai ma le sunga ia Brian Blake o le taitai whono mo sui o le komiti whaafoe o le Riri License Trust. O lo tatala le avanoa mo naitua a mātutua e awai i lea whaatasinga. Ma o le a mata i le tūla o le afor se fulu se ia paha ia le tūla se fumalua i le Aoauli. O le a whatautaia le pokalame tāua i Manurewa Sports Centre, Mount Fort Park, Tasivalu o Weymouth Road i Manurewa. I tala mulmuli o le susunga i leli fo mai ia Dr. Sebastian Paulo sa avea masui o Samoa i Australia i se whanatanga wa tā o le Australasian Society for Ultrasound in Medicine Conference lua o lua lima. O se whanatanga na langolango ina ngā luenga so soni whaafo mai i New Zealand po le New Zealand Medical Treatment Scheme. Ta wala mai i pōkala me le sanga whaalawa i tele ino to mai o tangata ngā lulue. Na moli mawina leo mai whaatasi o tangata o i la ato i ei to mai whaapitoa i lea whaontanga i le tele, mai le tele o atu no. Mana wa aia le anga i tonu. Le whaalawa i tele leo le to mai o fō mai i whaatino ma whao ngā masini whaaneo na pō. Le ultrasound i taime o la ato ngā luenga ai mesesi a kia tangata ngase ngase. E peo na whaingoina le ngana Peritania, le focusing on advancing ultrasound use in clinical practice. Whamanino e le li fo mai Samoa. Lona nganga whainga i tia le avanoa ua ia tā ua o se avanoa ua mapuna mwha o Sofia e o na longo na o le whinau mo na tangata nu Samoa. Ia maua le avanoa, i le ati na e mawhaalawa i tele ai o le mālamalama anga i to mai whaapitoa. A wale whaalelei a tili ai o le au nanga o whaalawilawi tupu whaafua sei, po le vaenga o emergency care. Whaapopo paulo o vaenga uma ia sa maua mai i lea whanatanga tāua o lea ua a mata whaasoa atu e ala i pokalame o Samoa o le Samoa's Point of Care Ultrasound for Emergency and Acute Care in Resource Limited Setting. Whaapupu unga o le Pearls. Tāua lo whaatino se sa ili linga lele fo mai whaatino ngā le ngaluenga whaonga ai to mai si o manga i le ngawhatauli maina le te loa langa oa. Ua whaafetai e paulo le Pacific Medical Association mo le ava noa tāua. Tātou telefona mo le nei tū la whaafetai whaafunga mai, tō whaasofu. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Vano mwana pidu te wate ai le tū la lua, na upa ponga le mauro le tātou tunu. Toi au nātu o tātou tala i vai panua, au nātu i launga ngana, te penene te maitai a le ulua i ale i tō whinga, mori whamano mwana whapatai, nau nua i lau tautua po nei aso, spau ponga po o tātou tala i le aso a tai au. Pea tātou au nia le anga le leo lo tātou matai, ia tātou lo manuia lava le mano le tātou atu nuu, nei vaenga le auri po le apiafi, ia le o ngā tono le nei po i pai aso, le ua pai ui po le nei masina, Oktopa, ia Novema, Tisema, mai alua o lima, pa moe lava i le anga le lei mai al matai, ia tau au pelo to soifua, ia mua au
au pe o ia tātou fō launga e manu ia tātou whainga malanga ai nei te maiti a onga alom whanau o le ua te ale loa kai minge o whanga ioi e kūra i lunga e oi apa ia ko solo piko ia wharonga vinga ia ke malei fō mai o awhara kōrungangi ia ule lon meu waru e loa whine le lon meu waru e loa tali ia a ngai e tu loa apa o tinangang wha amuli ia longa lua te ma ia matala ia por te ma poi wow o isi kūlanga ioi whainga renga tina ia e ka pau solo ma e le whainga nua ia ma anona ma mor ngā lua whanga si e sen maanga ia ngā lua whanga si e sen maanga ia pelanga longa ma ia pa i lo o le nāua e sauni ia aru loa o le lava o lo taimi o le si always put in the last minute e le kai lava mingo ke ngā kāpengai e makau kia le me tupu mai ke le lo me tupu lungo le ala ia pa ia piki le i le tōru ia naku tu lo le ngana pāre pa ia ngau koe tu la lata le tōru ia e leisau ke le pong ia e ke whiu la loa fine po loa tali e patani mai ia ngai kau su ese se sau sui le pa ia ai leila mata pena lamba o le taimi te aluai la ko le sa ili sau paka mai po i pe on pa manatu atu ia le paka nai tangata le atu tōne maros pizza lau limas furu le kau pitu ta la limas furu ai pizza lau limas furu le zala ia ai ratu lava on sa so le sau paka mano lo ai ia paka lo ina ia se bali lo o lo pisa pa malstino mo singa sa bali io e nga io ai lo tino ia pa on mer fa nga io tino ale ko sami ma ka ngunu ia mera nga ko poile de pa o singa tu lo ngan mo pa be ka sami ma ka ia on ko ma nga ia nga lucia le oi ia pa ma losi lo to tele ia ma tonu ia lo pa ma losi o mo naso e fia lo pa vai o lo tana po na pa to te apolo ia ngalo ai sio walo sio pa fine sio tele ia le lo me wanga ia o ai la pa o lo pa yang ia ma tu ia pa ia le se mo le o e finga no ia ma no la pa tan ma no le tulu ia me se o ma tua ia lo pa pena a o ina se mai ia na yo wano fa nia mai so le o mai ka ko nga le sa pa ka wa le town hall sa a matai ai le ka la le fo le out square o le town hall sa pa yo mai ia la nga kongi nga ka mai kin fa mianga pe ai o mai ka le university ya le la uma nga ia timing e o ke le nga refer uma nga le out square ya isi a po nga lai pa pele old town hall Queen Street ya la wa pia na wa nga ku lo esa po mo po fa ka nga pasi po le lingo ma le pulo mi vo le ya kai mi nga o mo ling le mu au no i mata e po la ro pa tai le tu nga lo le sautia le po nga lo lai na le ai se loi mata o le fia bibi le le tali mai lo tau ti ngane sei o te mama tina wa ma lo foi va la fine ha ma lo foi va la tali ya mana tua o le bi ngai foi le tua ma lo fa tai anga e tu lo le wa su to minuto te ai le lua vai sau pa ka le ma no lo ai ya ma pa tali ai o to wano pa dal vatu ya Rachel Lifa lo maputa mai fea Point England Cleanliness East Auckland mana ia Auckland doi po la ngai laka mai mele maputa mai Rachel sifa mana ainga penga bo sunga ya Julius Lofi mana ainga pa tai maputa mai sunga ya Casiano o sa nere Casiano uso po il pali la banga venga ia sina leo masiona tu atina ya no salia ia ma lola ma puta mai ia me sori taliena tautua le radio Samoa su lima e va todo a mo o le fa mai le e pe ona e fa ponga po tatu tana to mana tu lava il covid e le pengo fie man tua nga makua ka
pungi a ko ngi sila ko so e se au ngona a ta to no uma ta to mele no mo ia le sa mo le no ia e o ta ba le blinka ba no mo ia sa mo le no ja luai ia o ma ko la ko sa pengal venga sa pa yam pa lo ko pengal venga e ari tai mix sama di po e ke alo ka pa ka o mo kwa fi le mu umai mo ta ma kai me lenga ka pungi a ko wa nganu walu ka pungi si ku mano a ka kala si ku mano ia ka kana na lo ko ia ka pungi au ke pisa pa penga pungi nga mai le fia lua o ka si pa po ia ku na penga lenga sau ar ko sau a lua ka sa ko sa to mana tu la ia mo pengo ku nga mo ko be besia ai nga me po so fo ma wai o le ngata na yo ta tangata ni o lanu pa penana ono le pa ta mala ai kele ale longo po ni ina malo le tano mtato uma al mesa ye e kaule fa longo tanto le sai tanto e pai po ye lau tala e pai lau comments pa le ya wa po nga ku yo le manos ai ke wa ki ko vikia ia ngala ko le fai ma e fa pepe po lo ainga ia o le no me la fai pe e mani ai le mani io e pe fa ta mala ta to tu dang sa wer ko victim tu lang wa pena ai pa pe tai le tu o le la vai ale ka ke o pa ka se mar ko viki le va pe o le se ko viki ko ngo ngisila anga e longo po li ina mai lama ni se o so o makanga nga so fo mano roina mas fo i ngai ka uma family doctor ia nurses po i tala no mai na la maka ke so i fo pa ka si Markovic ale o le matana lo ta to mai pa itete pai lo tui ia ma e alu i le men pa ta otto mai e tu langa uma a ma lo si fulu fai la maska po le tali puni fonga bane pa ponga la tunu tu langa pena e po pela ma tanga ia no panga la tele o po i tonu maru ta po ia le maru lo fane si le aku ngai do le wa ko le maru ka po ia la pa pena na la ko fulu is ia o ngase o mane la ulo ia le se pe loko ia ka ko ska pi mani e le sau pa ponga sa pa no ai ma ka kil mengo ia o anu o lengi lok ngano wa lengi lok ia ma ko lok fa wa ele ma no le ka pungir ma ko lok na ro te inga sunga to ina ma tanga pa le nga ma ro to ala ia ni se o ma to ka le sia sa pe na po ia mo o fulum tu nga pe na ngano wa o ia ka ele mo o fulu sa pa wa ta po inga ma tu watu i le tu ma eu le lo fo le tu e ka ke ngopa ka ika ke ngopa fa ma ni fo ko ro ma ka le skai ma kangi le tu o ia tanga ta lo e manatu mai o mo lunga le lo fo le tu ai le lama le nga na su lo ina lo fo ai le panka ko e vengi a rupo ni a rio tau ia le lo fo le tu tau ia se mei longa ia pa ma no va ten malo ta to no ia matala le la wa ka me fo ia pa na ko ki o pia se la le lo ven tone ia la po pa no fo mo tono moto malo ono le tu langa le na o mo po ngai ka mai ki le misela manisi o pa mai sa e wi fo le ta to tanga ta matua matala ta to mtala no na to miti e o po tono pa nga pa ka pe langa pusanga mask e ave pe ia le po tono pa nga po pela metanga ia te sila ko ap kia le vai po mai po pe ko pa lo e sila le menga mask ala wa se pa nga no awa ke ma ka muli fo sile pui ala tong pitia ai pa o tau le tato pa lo tu el flu anga i pa lo tu el flu pa nga ro ni si kala nga ya ai mai ko polo ia awa ke pole e pa po nga mai pa longo fo mai ia fo mai mo e mai ai lo fo mai ma ko so ko ia ai le do se me ia ngase lo le ko ka mo lo mai fo mai ai le la mar tanto sai al fo mai ka ngo ia be o mala ma o pata mala pa ku el flu ia manisi o tu ranga tu ia pui mai i covid ia mi sem tu ranga pena ia pa pena ai mai se le kulang po le ka nesa o le manama tu lo le ngana o le kene o ka e mo musu e fai sore ai pa pe kai le tu o lo ka wa langa mai pea ia la to foi pitola au ia nga mai le fa ko mo ko pusa meri ale
e se le pango fi ku ro waranga ka ke alo ka pai o mo foi ia la sa ula o ke mai me ia on ka pia na ai ale me le fe ke ora pa mai ken sa e se le mo mai fai le kong fiti lo le ke ia o pel pa ia ma no la ma pa tai ia le was ruiva minuto te ale tu la lua tau tu le radio Samoa se lima alo pai se o Grantora Tori Paulo Toria ya lo pat moro manana manuia le ko kia umanga nga papa we see you soon o big lunch we go ya lenga ngai pese nga mole ahuli ya wala ko lai do fa yala ko ku yer puru Ngongo ai le kana nga waku ila kapua inga pake ai le a inga kawa anga palela kai male kama a inga ole ko manga lale wa ave I Amerika taka malapanga alu wa se wa ponga kinga le o pisa ole pale mai o kai oko se oko lo mapa pau mai wai kui se porco vanga I baila awal baile le ngau mai ma u te anga o vape I lo ainga se mangu o le vanga o so mai ma se fu pusinga Oi yang ngai po mai pele papa pomu mai alapi se va ai lei pele vai foi mai Iraqi pele vai ngau sama wai long pale ma sai dia mau ai mak vai pa kalau pai le pion ai di ko banga leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga se mangua ko sau se vai se pa kau kala pe leo a mio pau ma mangeo le mapua anga
Sini o ngai le whai ma o tamai le whia mawaina. Tili atu lo tino i lo ole auramu i le afi na o te wina mai le ta ele nai lo ufatu na o i lo ai le ai se poto au ai le ai tu i le samilo loto wai asa sa a le umanongi nai lo paolo le anga fo i nei tala le fili ma nei tangata wa e au mai a wa na o masei o le mafutanga wa e tua i mai le anga o te malie pe tau i mala tamasi asi i le whanonga o le nei o langa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi o tupui pui la COVID is full river mo i lato is full on tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Kebetis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au putau fe malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister.
Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Malo soy fua, ol si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Tani tula mai lua sunu iwa mra binute wa te aile tulai lua ile tantua le Radio Samoa sunu lima iwa tolu amo. Pia lavon whamanatu atu I matua, ia utu lata lela apale lua. Ya, anga estuloa, mawaloa mnoa, mano loa inape, samali pana anga lepa tunuina lavar silfir tama, lavar silfir eritina, ulevantato ngā lue mai an mese o tau mpinga o alum whanau, ya lanto wa onga, ya whamanosi, o whamanosi ya, ke maua mea siri, sua maria kere mo whamanosi, ai o ona me o whawaibai, pinga kāia, o sa ili mo whamanosi, ya, ai mawhaia mo whamanosi, ora, e ora na, e sua maria kei meuma, ai manuia anga e tō mātua piki na yalum whanau, amnele li ia mai aloa o mai po se umo vai se la ko pese ka ko pe o se kai po le ko le ia ma ko se pese o kwela pa nga titso ya onisi o pasi silanga no ba ko mai mrenga pa no Fasi silanga mua o le papto nei ale casa beds and appliances o lo fanga solo ia pa mai mua se tino 4 fabric o le 4 tolu mana 4 5 e lua mai le iba tala mana mangai iba tala le vai aso manaya o lanto pa ilolo no lua o le moenga o le queen size mai le fitu tala le vai aso mai le fitu tala le vai aso ia o numero tolu o le iPhone sul tolu ia mai sul lima tala le vai aso o numero 5 Smart TV lima inisi le lautele po la poa ia na su lima ta la ile yaso pione le fa pit fa crate South Road I Otau po le tolu pitu iba crate North Road I Henderson telefoni over se lau lua lima fa malu ia pa pena ke o omi ia le lua mo Otau o omi le lua mo Otau ia e so angere ke FC ngai he makau kia ngai a felo le ia ngai ka ngale fa ia a lore kau ko ia Prince ia mai te toe mai se lustful mai sau pasi mo ia omi le lua Otau o omi le numero tasi ia o Henderson au kilani sepo ia failo ia ina vai na manga failo ina fa ponga le Radio Samoa fa sa longa mau ai sau me alofa mai le cancer beds appliances ia le na ole na mana ia se uma va con la che pongi e kaimi lua awan e ngalo saulo minga o le tusi o so nga pat se man lo minga o le bao pilipili ma wai pan penga o Samoa sipo tutula manoa o nisi o taratu o Samoa o ala ngā opu o le mtawha yoi al matai i le whainga o whāna lave pei o wha i poiponga ma liu o le ose o singa o ainga psil whainga o paolo si i whaaloalo whaala ngingo e kāne sia ia ma le tele o le ngana whaaloalo ia lau pits fulta lani tau o le tātou tusi whaalpenga ia na le ofisa lama o le Radio Samoa e mawai tolu ono pā tolu Hope Avenue i Manukau City ia monisi pa mtalanga tala noi lau fonga pia mata ofisa ilo o iwa lua no lua tasilima iwa tolu no mera o iwa lua no lua tasilima iwa tolu no mera pe tanga iana le shop Radio Samoa.co.nz pa isa uoka a toa tino le tama e o kwai no ofisa na kwa makiliva ka ngulo moka mlawa nisi na pasi silanga lau tau no mai malanga fa alo ina ua tula I maritato taimi luas luoro benute tare tula toru au na tato tala wala wala fa fonga ta po isa mo te tono lo mia lama tato uma lama ile alofa malanga leo tato tu io to tuli amatangi le pai jo vai lo ale ko kuli makangi
Ia ole na. Radio Samoa. Taslima ivatolu Amo. I am
vangali limai kinge limai pea limai kama limai pea limai oi limai fa pea i fofole sa ule e vai ngali aleli aleli e la asmea limai anko limai anti limai mama limai papa limai oi limai fa pea i fofole sa ule e vai ngali aleli aleli e la asmea Lava, my name is Longito Lafo from Take Home Bay. You're listening to the international voice of Samoa, the one and only Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Hey, do me a favor, please. If you wanna smile, don't change that dial. Hawa. So minuto e ona taero le tuna e tolu, pa ponga tato tala I vai panua. Ea, wina tupo ilea. Wala wala pa ponga ta puai nei bainga o le Aouli lo ngā tonu o le Maiaso. Ia ta tonu o lo mrian maro ta to tunu, ma nei pa ngai pese po ia pai mara kul ka pape po lele. Ia wa ko umi ia pai po isi le la ba ia ma ki le ia unga ka ku dunga. Ai ba kwasinga pese we ke lo expat badia. Ai si le fia ka unga ka mo ia mai ba nga ku dunga pai singa pa mara skingo. Ia ma ngai ana nga ia pa ma se ti tau mafa ole ba po le ba ka wangi si le nga ngoto I nga tai fale fi anga sa pata por nga ku a ko nga le sa e le mulaba por si fi I tala lo pa pena pa nga solo pea ele me foi vai tau o tau sanga ia uno parsa zo ia ma pe o tulang va pena ar pe sili life sili ai lo sili 1 million na ia wala to pe pilionga kilionga ele kama pe pe e inso I fu o ma para ar kulanga ngan wala ko po mai para ar ke mingi ele o mau tino man ko foi a masa ar swa ia ko ngo pa professor o e mo kia a papel la we anu sua u la lo sami tu lo ngana e ma ka ria me ho amu la kula sua u ngoko lo nga ka ape a ko nga nga tai fale o fio anga na wa ngoto le va ia e anu waso a sa waso o ar kai me palai me o amu tu nga pena ko e saula I lunga sua u ngama ko langa ar ke minga wo o ko mai o ka ya ko aku me I yo wa ai ar so umana ya la pa pe ya na po I ya tu lo fo I pa ia manu o na fo I tu ma lom tu langa no o ia fa mo ya la po tala no la to la ia fa mo e to ya nga I ma to a me se le o la mar su miliona e sa ai pe ngo pe aku pe o la ko nga miliona ia pilionga ki dionga e le kai am penko e fa po I me soi fua a mau
ia wai moni a lele o mo soifua ai anu aso po a po kulanga de umi olo ia i le mela ngā le alako le swa ko alo i lalo amu ia la wa ai wa ai ma mo ngofo ma fa ia ko ai lo ngā mo ngai fia tausanga a wa mo me amu le tu mau wai e pana e amu e pana ia me spo ngai o me pangai aku ia nguki a ko nga Ulanga ko ia le la ko sa fa por so ka fea lo i ngora sam ala la wa anu ala ko me o ia la pa pe ia ngai tu ma lo ma le atsa pa pe o le bonga le so ai to ya fa ina muni ai so pe o nane ka ka i pe ia se la ngona ia pa la por tu langa ko ia pa lai mo ko o mai ia o ngai po se me pe tau i le ia le ko o mai ko e ka sanga ia se si va nga ko pem ko nga penga pe ango pa ia po la la tu langa ko nga ko pe le tai ona tau bia pe ang pa pe o le o ma vo so se fulu montu ele mai ana ke le ko penga ko fa fo i mai so for tanga ta pa ma nge ya le ar waso sawaso i tu langa o ngoto le so wala la pe me o ki dia ma kuranga penga o aku profes pe fa mai ar professor e fa penga poto tau toi se le na tu e ar kai me se ai foi e le skai me la ko le professor o kai pa nga venga pa o ar pe nga report pa me pa nga report e ko ngenga ia le nga na ko i mai lai fia so e nga ia wa pa pe o i sila pio se singa professor e ko mala ko e kofu e le sami pa me o ma o le so tu do ia tanto tanga so fom tanga tola e ia le la ngona na masal salo masal salo po o lo maula so u la no e ka wai e ta wai ia lo to tele pe la sa pa tu lo pa ia ma malo tu malo o malo pa ina mai ai ile ngoto le ba anga ngisil ia tolu ia ai tu po ese mo fo ma tu langa man wia i mai fo ina tu malo a wona ese me tu pu ma lu na i ma mo so i fo ono o le swa u la o pa me o kilia o le vonga le swa ia ai le o ese tonu zes pe ango pa ko ak pro pe se pe me wow ia na o le li esi le fia me ba wanga nga le tu e tali tonu mai tato afterlife sa no le li tali tonu tato ia a lo fam ni at fo nga tai fale ai tu malo tu lo pa ia man ia langa le li ma ese o man fa pitau ni no ia ma so sami e o lai me o ia fingota tai ai na si o tato no ti fia na o tato ta ma na o tato tina ia ai ma lo lava fa tai ele ma lo le tunu le fa po mai tu langa pena para por tu langa e pe me ka pe al swa u lunga ia sa ia ngai pa penga la ma so fo ia le lo ka ko mi sku langa me fa penga ia swa u la ko e pro tai dung o sa mi tu langa pena ai ka mi al swa ku mau de va penga ia le alu la do ma so fo mo la ia pa nai tato fa mi le nga tai pa le na tu ma no o ni me tu pu ma to so fu ia ma alu lu mo tato fo longa ia tato ia la langi le tu ma su lo me note ta le tu la to ia ona vina tu le tato tala i vai no ma no pa fo mai a lo pa tu atu pa ti a pao ke pao pa pe fo ia pilisi pati ke vanga wow mai nga no ni ma sa po so a u ko lo ka va ni ga lo fat Say Mali, you maya oe, foi maya ita, o te tangi atu nei, o taita nei, ua whano aloa, foi
matalasi se tasi uasili atu faangalo ilo manatu foi mai pelea foi mai pelea foi mai Eva Malipese, malo le fafonfonga Samoa, malo foi leva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Mafutama Dua ungalima Maleto ita imalanga Susana wa eto eva afo iya utafa ingata Netamali Otenofo watu iluta inga Aitu uatu ile yanga etele iyo olava ini usila Pasia tafana usapopole telea ilo umafau Aemise usiata pepe maoe ne ieto efa ilelenga ho Otoluma sina etele ivilima ila vailo ainga Aosina tupefo iyo kasunga olewa ouma wataitaya Aule na tamalo wa faya ba umala na fana utama Letio wa atu malo sina iya alu ile fai ngamalanga Wa lunga ole pipo ala uotama Lautaunga apuna etu uali ole tamafutanga Lua ungalima Maleto ita imalanga Susana wa eto eva afo iya itafa ingata Fauta sunga ofia tala iya sa e fola fola Ama wa ube ole ala fomai ila utautonga Aolo na winga olo ai umala vaile toya ina Sili ailo no fo ina wasata putapu ai malo ainga Ali ito ya ina esesele numera le asa e aumaya Efeso ota ia imea ole ato ngalulu e ai Etele tawina o se apu aena olo ai afu
te whaatali o i le malahe maalele o ina e mawai lo afu. Wa o mawa o atai lunga o le pipo ala uotama. Lau taunga apuna e tu uahi o le tabafutanga. Lua unga lima ma le touta ita i malanga. Susana wa e toe whaafo ia i ta whaingata. Ua mawalei unga te whaatali oe i le ulula palapa. Wale taunga apu a ua e anu whaapa palalapa. Maa i lo le ma le nga toia ina mei o sautama. Ia ia lo wale te sauna le atingi fale. Ua mawale unga te paatali oe i le ulula palapa. Wale taunga apu a ua e anu whaapa palalapa. Maa i lo le ma le na toia ina mei o sautama. Ia ia lo wale te sauna le atingi fale. E te leilo ina le au tau apwe vai uma aina. To te le no fo mauna le ono masina o le visa. E te leilo ina le au tau apwe vai uma aina. To te le no fo mauna le ono masina o le visa. Malulu mai
soifua o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. E toi whaatalo whātui lau whaafonga anga le nei tūla o le aso, alo maia o tātou telefone nei ua tū whātasia e lau Radio Samoa. I talo to mua, e ui o lo maua le iai o nisi o tangata na whano o lātou soifu e whai ungo le lava I aso I lungo o ala tetele, ai o le tala fia na iai nisi sa ma whai o na whaasawina o lātou ola, a o iai whainga malo longa o le Labor Day weekend. I reporti ma le ofisa o leo o le counties manukau na whaailoa I nisi o ngā luenga le au nanga sa whaatautaia. E peo na ngalulu e ai sui e ala I le whaonga ino o le waale le helikopa, le Police Eagle, e la vea I mai nisi o tangata sa tau sa ili e le vasa. O le afiafia la sto na ina maawai le longo ina atu o le au nanga mo se fesoswani, I se waa ua mafuli mangoto ifo I taiane lava o le Kawa Bay. Whamawina I whaamtalanga I to o luania li ina anga I atu I lea waa. Mai tā ua sa whai o la ofu la vea I po life jackets, ma na ma whai o no la a awa ngai se matawhanga lata ane, mai lei tū nango toi le waa. Whaalia sui o le Police Eagle o le talawhiawhia sa ma whai o na maua I la ua nei, I lei tū na awa ngai ai, ma la vea I mai loa I la ua. E le ai se tasi na wha manu alia ma o lo saunga le mu uma, ia li e to lua. E mai ale anga luenga e ma ua loa po le toi lua se fulu minute I le tu lai fitu le afiafi. Ai li poti atu loa le tau sa ili ai o se isi tangata, o se tangata maulu po o se daiva na leilo mai le wafu I manukau. Whaatino sa ilinga le Eagle I taiane o le matawhanga le peninsula o a fitu, na whaasolo I tu umo le peninsula alato sa ilinga o no le tūlanga malolosi o ave le sami. E tu saima reporti na senga ia mata o le pailate I se moli o lo whaasulu atu ia I la tau mai le sami o leana I loa atu loa e la tau o vaenga la vei le tangata o lo tau sa ilia lo tau mawhai se awala a o se metutia e loa atu ai o ia I la tau nei. O leana nga ia ne loa le vaa la vea I le Coast Guard e au mai I le paa matu le tangata maulu. Whamawina e ato le leile I tu la o whaia le ngā luenga tau sa ili. Ele ia afia pe na wha manu alia foi lea tangata maulu I le taimi na iai I tonu o le sami. Na patipatia le Lisa Atini si nia o Gary Larson le ngā luenga whita na whea ngai ma le vaenga le Eagles crew. I le vave o na tali atu I wala au ai maisol fisoswani atu I nisio sui o whaalawlawe superfafo sei. Ma le vave maua ma la vea e mai o ia tangata a o le ipong sa le aso. Ta luai e whai lava sina whaingata o na whaatino le ngā luenga, pe ana whaapea alia e ia whaafita auli, a ua po le aso. Ua whautua ina e leo tangata o loo fuafueanga I le tai, ina ia mai tauina le lei vaenga o mo le vaa, ma o tino loo saonga le mu mo le anga I atu I le sami. Ia siaki po le lei awala o fisota inga, ma ia mauti no loo whaimatanga I wha maumaunga o le vaa ai tau, mo tūlanga o le tau. Ia iai uma mea whainga luenga ma vaenga fisoswani ia I la tau, I taimi e tūla I mai iai se whaalawlawe. Ia whailofo I nisio a inga ma wo fuafuanga o le anga ia toai I whangotanga I le tai. Ua whaailo le whaatu pula I o popo lenga o sui le au nanga le soifua maloloina le ono whaatatele ai o a fianga le pepesi o le mwhaamai o le misela I le nei vai tau na I loo le tau sangalua o tasi iwa. O leo whamaunia mai le mawai o isi foi wa fia po wa mau le whamai o le misela mai le aonga mawalunga tamaitai le Wellington Girls College. Ma o whamawina ai le whaasolo o fisota inga le soifua maloloina, mo wena fisota I atu I le wa fia, mo nisio siaki mai loilonga la tau soifua maloloina, po iei seisi o whalongoina ni aunga o le whamai. Whamawina taluai o lea afia o isi o lea onga mawalunga I Wellington e whaitau se lau whanau a onga ua malolo I le whale a o whaasolo ai siaki o pepa tui pui pui a whanau a onga. O lea u whaalia ai popo lenga le likpolo fesa ia Michael Baker I le pepesi o le whamai a o maitau ina pele pa uma walalo le numero o e ua whai tui pui pui o le misela. Ta ua Baker o lona I loa e whai lava sina te leo a fianga le pepesi o le misela ma e ono iai ni usila I tūlanga o whalavlawe whafua sei ono le whaamai pe a le vave whaatino ia I se ngā luenga. Upu ia foi le li polo fesa le malo,
taluai lo latou whaiunga e whaapea e le tau mo o mia fua le avato o whaamaumongo o tuipuipui o whanau a onga mo a onga maululunga. Ma o leo wa vaai ai le whainga tau na mātai tuwina mai loa tamaiti e le i whaia tuipuipui mai ye ua uma o na whai. Ma a whaatustusa atu i atu nu e peo Australia, Kanata, Amerika, male malo Peritania, o lo tu mau pele whaatino ai o Restella, ma whaia siake o tuipuipui o whanau a onga, ma e tatau ia New Zealand o na whaataitai iai. Mo le sila fia le tau sanga lua o ta siva na whaamawina ai leo atu le lua afi o tangata nuu na afia le misela te tono New Zealand, e peo na mawai le whaitau se lau o tangata na whaata o tolia i le whale mai. Inisio tala o le asonga fua le aso tolo November o whaamaunia mai ele whaatautaia o le whaatasinga mulimuli mole nei tau sanga o tangata mātutua e au noa mase tutongi. O lea por kalame o ta ua le whaali ule la e pei o na whaafueina e le whaala potopotonga o le Asa Foundation. O le nei whaatasinga e au ai eitua a mātutua Samoa, whaapea foi le au mātutua mai le Pasifika o tangata Palalangi, Maoli, matangata intia. Whamau no le nei po kalame o se awa noa mo i lātau e anga i SMA o lātau whale. E whailoa e matafa whaama whaamasani ei le isi tangata i le isi tangata. O e olo o a lalam papa ao i manurewa, papakura, manai i sipi tunuu. E tu sae matulanga po kalame whaasolo le nei whaatasingo o le awha penau na awai sui o le pūlenga whaaitu malo o lo o langolangoina le whaaliu le la. Maana tamu whainga e au fiai le sui filfilia mo le laulau a whono au kilani le Auckland City Council ia Daniel Newman ma Matt Winiata o Manurewa ma Papakura. Whapea sui filfilia o le whono whaavaya Manurewa le Manurewa Local Board le tamaitai ia Italia ti pelu Masters. O le a maua fo i le awanoa e whailoa i atuai ma le sunga ia Brian Blake o le taitai whono mo sui o le komiti whaafoe o le Riri License Trust. O lo tatala le awanoa mo naitua a mātutua e awai i lea whaatasinga. Ma o le a mata i le tula o le afor se fulu se ia paha ia le tula se fumalua i le Aoauli. O le a whaatautai le pokalame tāua i Manurewa Sports Centre, Mount Fort Park, Tasiwalu o Weymouth Road i Manurewa. I tala mulmuli o le susunga i leli fo mai ia Dr. Sebastian Paulo sa avea masui o Samoa i Australia i se whanatanga wa tā o le Australasian Society for Ultrasound in Medicine Conference lua o lua lima. O se whanatanga na langolangoina i ngā luenga fisosani whaafo mai a New Zealand po le New Zealand Medical Treatment Scheme. Ta wala mai i pōkala me le sanga whaalawa i te le ino to mai o tangata ngā lulue. Na moli mawina leo mai whaatasi o tangata o i la ato i ei to mai whaapitoa i lea whontanga i le tele, mai le tele o atunu. Mana wa aia le anga i tonu. Le whaalawa i tele leo le to mai o fō mai i whaatino ma whao ngā masini whaanei o na pō. Le ultrasound i taime o la ato ngā luenga ai mesesi a kia tangata ngase ngase. E peo na whaingoina le ngana Peritania, le focusing on advancing ultrasound use in clinical practice. Whamanino e le li fo mai Samoa. Lona nganga whainga i tia le avanoa ua ia tā ua o se avanoa ua mapuna mwha o Sofia ai o na longo na o le whinau mo na tangata anu Samoa. Ia maua le avanoa, i le ati na e ma whaalawa i tele ai o le malamalama anga i to mai whaapitoa. A wale whaalelei a tili ai o le au nanga o whaalawilawi tupu whaafua sei, po le vaenga o emergency care. Whaapopo paulo o vaenga uma ia sa maua mai i lea whanatanga tāua o lea ua amata whaasoa atu e ala il pokalame o Samoa o le Samoa's Point of Care Ultrasound for Emergency and Acute Care in Resource Limited Setting. Whaapupu unga o le Pearls. Tāua lo whaatino se sa ililinga le li fo mai whaatino ngā le ngaluenga whaonga ai to mai si o se o manga i le ngawhatauli maina le te leo alanga oa. Ua whaafetai e paulo le Pacific Medical Association mo le ava noa tāua. Tātou telefona mo le nei tū la whaafetai whaafunga mai, tō whaasefua. Taimi tu le mai spuro miruse wa te ai le tu lai tolo na fa ponga le maro ta to no o le tau to at mai tai. Lo wa ile to pinga au na to ta to tana I mai panua I lo lava ngana mo le pa maro ma pa tai lo wa ile to pinga lo to to ne vai aso ia manu ia fo I hanga na benga o toi pe patalo pa to pe mau lunga ta to no o Pela mo maputa mai au kilani manu tu tua o yo tu no mau tono ro sa por penga benga o tu no o e mamau toi pata lofa toi tu le nganga pa lo alo ma lofa tu mo to uma ya me se lava na yo ta tu a sina I mo ta manawa
alofa tene atu manuia lau tāpo inga ia sa uma ia mese o soi pōturu ele tino sili le nganga mai lo tātou tua whaapatai po dau pengar benga tatofi o lo wapena o na wha no manu au wasa mo atai ao manuia tele la o tō ngānu benga fola i tō vine o bala wina i tō te ngānu rue ai leitu ma leitu o la langia mese fo i ao toro nei whaamulia le li tu mau pelan whaunga i a tō le tino sili le nganga ia mese lava le upo le ola le sulu i o tātou mai o le mama lama i o tātou wala. Whamano whautai, te ana whātupo i a lātou. Pai malanga mai leitu o ke rope. Ia mese lama si o tātou tuno o Samoa, lo lātou le tai, lātou le ea, lātou le ea la bi ia leri. Tātou whei loa i lomo nuu e leo ni pōpō ngā, o lona bi inga lama e tū mau e whamau i me sili e sau nia lo tō sofi pua. Tātou te mana i le aso mre aso, e po i teimi pāng noma lau fia le lei, sau nia le li tātou te whei loa iai. Rā po i pōpōanga, alu mau po i tonu i ao toro nei o tu ua ai, fio anga mana panga, e mai so atu nuu. O roa pēnā no pia iai ea pām nia le li. Ea, me se tio tātou tono o i Samoa, to e fo i manuia i le alofa maranga le lo tātou tua. Patalo pātu, ia tina ia tā ele to le pai e li i pele male ainga, lo maputa mai i Australia, pena po ia bao ke pao male ainga, ngata leo sina leo, siona tu a tina Rachel Sifa male ainga, ia mano nawa, ia tonu maputa mai, ia manuia po i pōpuanga mala singa o le nei aso, i le alofa maranga leo lo tātou tua, ea, matu le pese le alofa tuai, na ialum whanau le tunu tari tonu, naua o tau e tonu ta mane o tau mātua, ea pelabo anga iai anga i maoto malawa le fuefia, ea manofa aptai mātua, i le mātaana, taimi umua, wapea no pēa tō le taimi a kuri moia, kaimi ngāre ti Apollo, ai mātaana i taimi umua e molo fia, mai porklame panga solo fo ia manuia mai fia mai vivi e le anoa i le alofa mai o le atua ia tātou ma lorfa ma losi le ave ina le tai au na yalam whanau ia le au toi piki mai ia pela mano pai atu taimi e a e ma loa i whaiva o whanau la toa onga o manuia o i nae te malinga i o loi mata o le fia ia mai whaatai le atua o ngano ai lo sautia le po ngano lo lai na leo. Ai whamria le atua na yarum whanau, tau tua nā, ngana whanoano, tau mana tua le atua i teimi uma o tau wola. Eo ai, awane ngano le atua. O le nā ua uman ta ua tau lau ta mā, ta ua tau lau tina. Awane ngano le atua. Punga nā o mere lei uma. Le amatanga nā o le poto o lo matau, mai whalongo mau stai. I o mātua, ai sili o na e whalongo mau stai i le atua, te maua i me sili lumanai. Pese le mau tau. So I'm a
Tamabalea, tangi ai atina, teine poto, kifi ai tama, teine balea, tangi ai atina, tama poto, kifi ai tama, tamabalea, tangi ai atina. Oh, matua lopa, paatonu matua langa, ha ha, iaso umalava, tama teine, tama faila ia, ha ha, yai ula ua oma.
Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car fua tusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Taria foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. O mana mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au po pe yo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau fe malanga inga, e awhia imata au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana i le Facebook, ma le upenga te whailangi i molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ta alofa Samoa, waule nei o kasputi alu, awal suia le ngila ura le kio. A eva mai i le se fudu lima iwa kolu, Radio Samoa, bevela a. Loa spupami rute mo te ale tulai tolu i tautua le Radio Samoa so lima iwa tolu amo, patalo patu ia atapana, saito pinga male ainga, aro lama le maputa mai, ta ele to le paia li pele, maputa mai Australia male ainga, ya mese la to maputa mai atunu mau, ya wale mawaro suafu babele anu mese. Ya, akapilo ai. Ngole va ka menga German pants nga se kolu ia male ipki le na panga ya lo fa tu ya tino mau malo le tino pa tai no to wanga le mai ya tari ai no lo fa ta wa io to mo to malawa to no sa per penga no pia lava ma puta mai ai ya la ngona lava e ta wa lo roto ya ta tonda penga nga to le Radio Samoa ya pa i mai to pa mlianga ma so lo sa mai fia mai ia a pe foi au kilani ma no tu ha oi ni silo nei pa te tere lava a mai se la fingano pa ia le tua no mo lita sanga ia wa lava lo ta to watu ia so mai au ngan venga le ngata le o le tapa inga tu sina pa te tere lava pe no foi le to ta to no ma lo pa tai le pa ngarina la to o lo fata o tolia pe ngase o le tino, ya lo fata le atu mo o tau e manatua pe le talo, si le fia le li, lo au ngangi atu, mala au atu, tali alo tato e tua e lo na whamahongi. Au lo fata o tua e te mana o lo ai, ya lo fata tato e tua, pa yatu lan whamana o longa, nisi o le o ato toa le mahanosi mauta ngase i mauta mlawa lopa te le atu. Mantua po i le whionga tiakono ia maro te kai lua iwa lopa te le mo e lauso. Levan pia ngai mati ngā re tino tu lo. Ia pa ma lopa tua le na. Te maua e lama le mawhanawhana. Au sila fia le li. Lopa te le atu maro te kai. Te nofo le whale pe le angai mai le tato sauni ngai lotu. Ale lofa le li o le ilo fina ngano le taso e ka le sia. Lofa atu. Ia fa mano longa le li e fa awa wina ia te o lauso mre te kai le waiwa lo patu patu e ameleane i le mō mo to umanama tai tau singa sio sto ina o mre te kai. Ia pa pia poi tina matua ia la uto. Ia maua poi ia se singa tato matua pa le nganga lo manuia o ia. I maota ngase o tangata matatua lofa te le atu. Pe po ia la fine ato e tu ya lo patu popua ya msia pana loto tele le se me panta le tu atu pe la fine au lofa ma au fa mano lo le
ia maua lon manos na pine ia toi pa ngai na tofi mana au le i e au nai mo ia malon pingalo ia manola va pa tai e le manu le tunu ia tau pati mai ia lango mai foi ia pa malo va tai mia le i tato bana manai o le moso tai nga marasunga ia Prince and tautua le casa beds appliances e po isi a bakula ko fa pito ia fa to mo mua io a pe ule mo mai ale i la ko fa pito se feo ia se ko a ko mo singi va pe ko mai fe le ai io fa to mo mua Prince man la to vaenga o le setting for fabric no for tolu man for singles e lua mai le iva ta na vai aso lua o le moenga queen size mai le fitu ta na vai aso o le numero tolu iPhone 13 ia mal sulima ta na vai aso ia mal le lona fa ia le smart TV lima inisi lautele o la po mane pa ponga tro e na sulima ta na vai aso pe la mo yoko ia pione na le fa fitu fa great south project o tau ia ngai sa or KFC ngai a felo nga fa fitu fa great south project o tau ia pole tolu fitu iba great no project I Henderson ia telefoni over se lau lua lima fa manu over se lau lua lima fa manu o omile lua maua o ta hu omile numeratasi ia maua akulandi sipo I Henderson ia a lelo fai lo iai o le nai pa ponga pea I le tana noa to teito ma waku pa piko ia e maua I pola sau mea nofa pa me maua I sau mea nofa I le tautua le casa beds appliances na usi le fia malo tato tunu mare nganga pa alo o pia ku bili ka mo brands a mare lisi ko malo malisi le mo ko sole ngale washing machine ya mera ka ni mai ia le urusu riva minuto wa te ale tu lai tolu tautua le Radio Samoa sulima I va tolu fo fanga tolu ni aso yanga leleli malo tato tunu pa manubia le tua smela va fonga la tanto wato e mal programme think a minute o nato lenga ngana peritania telefon lo tau o lo mai ai ni se fa fon malo tato tunu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know that all the world's progress has come from people who just weren't satisfied to let well enough alone. Sir Francis Bacon said, "Acorns and nuts were good until someone invented bread." So after you've succeeded a little, don't make the mistake of stopping. If you can't think up a new idea, then find a way to improve an old one. Someone said, "The difference between ordinary and extraordinary is that little extra." Remember, the enemy of the best is second best. So if you're satisfied with just what's good, you'll never have the best. A famous sports coach said, "It's what you learn after you know it all that really counts." Because when you think you know it all, you stop improving. If we think we've arrived, we'll get left behind. Successful people keep looking for better work, even after they've found a job. We may all live under the same sky, but we don't all have the same horizon. Expanding your horizons means choosing to see the bigger picture and opportunities for success all around you. A woman's view of life was changed forever when in a restaurant she met Picasso, the world-famous artist. She asked him to write something on her dinner napkin. Picasso scribbled something quickly and said to her, "That will be $10,000. Shocked, the woman said to him, "But you did that in just 30 seconds. Picasso answered, "No, it's taken me 40 years to do that." You know, God's given each of us so much potential. We can and should keep learning and improving all our life. So if what you did yesterday is still good enough for you, then you haven't done much today. Don't just get by. Get high on life by always learning new things every day. You see, when God stretches you, you never snap back to your original size and shape. You're always a bit bigger and better than before. So why not ask Jesus to forgive you for not living up to the kind of life He created you to live? Then ask Him to take charge and start showing you every day
His better way. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Pepe me o mai le atua si Fofogamua everlasting praise pa mai atua le tato por klame au nantu le ngana peritania think a minute to put me for tato por klame le na ile asafu atao to put me asafu atao pe au dia ngan le lo tato tua lo su lima minuto on tano le tu lai fa tal pa yes we have le po yo mai po le pianga le ato sabea Al Harrington pe atani tu lai fa to te maputa ya ta tono lo mlien mano tato tunu pa tai maputa mai pa tai lo to te lia no lo fa ta mai mo ta mlawa nia le li po fanga o to ne aso ya o manu me uma ile mantango fio le tua lofa te le atai to malo tato tunu au kiran mano tu oi o tunu mau la pengal ben stofio le tua ya lofa te le atu moto ya mese to mantua pe pai ua pai ule pa masani ya sungai ya wa on partua le marcolis va fi au manua lofa te le atu pa mnia le li to engo le auto vina ya
whamaoni ale mea tā o onsa i le whengo fie lea o tau wina mo le tala le so keriso i ai whengo fie me umelo whanango lango i le alofa mai o le atua lona lava ngang pa ia a tai teimi na mafuta i po i au kina nei manu tūtua oi ma senga o au tai tolu le tau sanga tolu pe a i umpe po no mai atu no e mau pa masani e po i masani lavon pa tonu ina po i Samoa ia pa tai le tuo o avanoa lau le saunia le ni pa mnia le ni tau sanga toi sunga i au pa le tua mafuta i nei toi fo i atu malumnia po tonu kolisi o le wha maoni me umwa ia mau mea onga ia male sai i le pule mwhai aonga i te moa i me sili lua su tolu minute ona tāne o le tū la po i whaptai mangai musika tāne e tole pai i pele manola whaptai pena po i atu pito tā bita lo longa pāpara ia mai atou atapana sai tō pinga whaptai tele lava ia manuia po le tātou tāpua inga e umarore ka longa konga male kiwi ia tonu awane i tato fodele pe ka ke ai le malo se awa kiwi on pa pele le sia no le tai lo mo me o mi stai tonu tanong ka po ia po inga yo tato uso tonga ma la talonga le weekend ia wa a pa pelo ma lo i longo wingo tato ma o le to Samoa ma kiwi so ia le final to langa pa pe ia pa moi le ri man via lau tapo inga Samoa ko to Samoa lo fat foi la tri ia Juno Paulo lo fat na yo matu Juno Paulo ia ile to fine ia pino bella ma le pianga pe sta man via la to ia ka lo le ma ka lo polo ia te mo ia mesili ka ma lo sin fa moi le ri man ia me uma lo fat la Juno Paulo ma to team mo le alu luma ia le alo fatu mana yo ainga nei au toro nei Christina tanu vasa fa te tele lava o maua ai wo mai anga venga a Christina alo fa tele tu mo to me pone Christina tanu vasa ia mana yo tatu ainga fa tai ma mai ia ko mai a se specialist kasio ke le ia o le tane tu life fa pe ia le kong o mai ia ia tatu tala me Australia ia Miriam mana to po mare a ka ngu mai ia ngo kompai le po mai kong i ia ke ia lu ia tu atu le tatu no po mane pa ponga tru tinga ia sabe El Harrington to te maputa se ia pa ia foi ia se taimi ole ia Wayne mar ba nga maputinga ia la loi mo wai mano sa Samoa o sau se o tatala le leona motu o le pawa e mala malama o ngai olo uingo a fa apea lo na mafuaanga atonu e fai malu i o se tasi i le nei o langa Siva valulima e te upea ilo uanganga Amatanga o le pisinissimo se la asanga Olo amale fale aeta o fie matai Manatu ile malosi langona ile vai Maiti na ole olanga Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhaie atina e Nau ia maua selu manai Atali i le anga leanga Lea i se ono sai
mai tau sanga whea ngai pea mawhaingata No no po I malono uta Wa pei I tau se pangota Salafe avea I solo molia I le tula pono Fai mai e tafi ese ita o fanue umi o sa o loto Sapena paana tinati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Sasiva maluiva mapui maota ota upau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maitina ole olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tauma faye atina e Nau nau ia maua selunga na I Atali I leanga leanga Malea I se o musai Tuole maa Ai tau fi mai wale angai ole auala Sa tau I ripea finau I se mea ua moni Aua o matou lava o manono faa maoni Yellow imata na au mayale oli oli Awa e tofi mai langi ole nu e fai mo tofi O fa amanu ianga e maua I le loto o sai Le mapuitina le awa fa aingo ai a upasi Maitina ole olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tauma faye atina e Nau nau ia maua selunga na I Atali I leanga leanga Malea I se o musai Maitina ole olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tauma faye atina e Nau nau ia maua selunga na I Atali I leanga leanga Malea I se o musai Tali tali alo filima e fa amalu ai lo ulo to ua faina awa ua tu si
esea ita ole o langa ua pei o se malae eleli lo ai le ta alo lele e pei o lo ua lo fa ua talitu ali maina ele sa fai mo se sama ua o langona ua o vai vai o a ua le tangata o le foafoanga na e vai o a unga aluenga mamana ua faalia ia ita lea ua fai mapona i le vaainga o a fea ea lea lo famoni tu ua ina i se oli pesili ai le oti sili ai le oti o oe o le mana mea o le pele i lo ufatu tinga o a onga e te whao malo i o umanatu o tala ma upu whai ele i fo i ailo ualu atu mala upu o a umo o e o e moa ele mafutanga pe ana moni lo ualofa so ia ai ona o la ususuma o le whai a onga wa ele mata laina tura ole nei o langa ma le tupua o lo o tau mate mai e tangata sama ua o langona ua o vai vai o a ua le tangata o le foafoanga na e whai o aunga aluenga mamana ua faalia ia ita lea ua fai mapona i le vaainga o o fea ea lea lo famoni tu ua ina i se oli e sili ai le oti le au soe o mai a mali e a whenoa vina ngalo o ni whesasi a inga wha a mole mole i a mangalo whai vai o alo ali i ua le tu u au lafo alo whamana tu a mai i ta i sa utata Sawia o ele Sawia o ele o ya lo fangia o ele a taimo mea taimo mea uma o elava o le lupe lava sale lina ua e tu ua i ta whaapo e te mana tua pele e mana tua lava solea la o Yesu Yesu alofa ile sa fai mamana mea ya moni le faamanga longa ile vafeanga ilea matofi mai ile langi manuia ole lumanai ya wane itoea afia isetasi apia etofa wangata ho umana onga olo ufa ama oni ua eiloa hope to see you in heaven honey tofa Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Tai bitu le mai waru minutu e ona tāla le tula e wha, sa mora tanu pene, tau lungas tau tua le au ona pā tau paa, marita elo le nganga o le loto taito, moli atu le nganga o le wha maloma le pā aptai, le atoro tātou tunu e meise lau pengaronga pa ia le atua, malora talo pā aptai lau tāpo inga, ia tunu e mau, pa aptai tie le lama, le spai vai asa ma se mau, pa ma ngalo le au ono so pa utu se ngana, fa mo lalo ata i tole mo lungo tātou tunu, fa ma ngalo mai le au ona, ai sia pe tātou, pe ano pani o le pina ngalo na o tātou lii, munu ia popuanga o tole ne fiafi, munu ia po le pasaunga, tātou tunu ua ngai ato le fiafi, sunga ia, le ataua sabea Al Harrington, tōtu maputu se pa i po istai mo le fiafi, taito talo tole au ona soifua ma ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not